सेंबसे मथौ ताय लाइक फबदो अब हेबिट तुगी मनुंग द यावकदोइन अदुगा लाइक याम फरगा मतिक चारगा अचोसांग ओइरगा ममा पा पिजनिंगदबा लेकाय मी कौनदबा नुबी मपाम द तोलोवे फंग चतपजा तो दिखाना देबा नुबी मपाम की दुकान है मनी को इमुंग दुगी दे क्या काना दे नत्रा अदे चावरे चावरे हरगा यू थकपगा नुबी कोई दे तौ लेरगा लेबा की गसन खंद्रगा दिको अदुसु लाइक हेबे काना बलेति अदुना ख्वाइदगी अंगांगी युंबम थोनबदा ममा पाना कॉबिरोदबसे अफबा हेबिट अमा लेननबा इसा हाना सेमजेबा ngana hogatpa ngana tumba ko ngana hogatpa ngana tumba nursery tambadagi yawramni early to rise early to bed makes healthy well ga ngana tumba ngana hogatpana isa phega angang je mama pana english ta simba poli ne ba ko english ta simba poromni na manung de yaw do khangam dabju yai ngana tuman ba ngana hogatan ba angang se ko aduga alam yam nu ton ba alam lu to ba habit ama lehen ba ko adagidi aina thamjaning ba ama khatanga tung koina aigi imung ji sokhadan ge khunai ji sokhadan ge hardine imung je atai to biru no yum ga ta tharo pi ko imung ji ba janga nungsi chanana on top mo da laibe imung moyen bio pesa ting banati imung ama nungsi na laibe se pesa ting banati ko wala sen lising thara dong na te ba thammo gi wani aigi nupi duga magi nupa duga ani jina wangang na bo tam tam na bebar tom tom wang na ba nung chei na leiba macha phata bangade salor bo hai bu ha saloi bi bro ga tap na hai bi na salor bo ga to di so do angang tam doi ni sana mama du na su show lang do na khabi wo che ga bo ko da lang ber poni nang chak se lang ber poni ga khumi mata o loi jare thi jare ge phidro adegi ima kari wat piri pai kari wat piri ade isa sing se o ki makhong nam bi sana mama bo ki pupui makhong nam bi adegi bo ki phaijo phodok bi ha bo ki sing hon bi nongani ni mitaw lai pa lai gedro lai te ayu kran dang kran pa lo re ka syam pa ngai phonte nongani ni mitaw lai pa ni ngai phami du phur pa gadam ni ka toksel nei ni ka su pa phonte para mai kok na su loksan ba ya bai matam lei di ba ure loi talak ke noi gi satra ki de ko adone imung ji am si bai am ngai bai mung hen bi oba kwai digi matha sa da ba se imung da jing lai ta bo kai matha sa di nupa na nupi koi bi si wai angangi ma pa na nupi koi bi si angangi ma pa na nupi koi bi si di as mama matha sa la saga tong mong pode oli be wani khabai do masi paji to thui je kamai to thui jaro ne ga ra sa tho telephone to na pedan ta na to ni ma anga senap sa te ma pa senap imu de ma ga da adoni yari ngai di ai gi nupi lu to nupi do mai nu pa se lu to no chi na mui as mui ni mu si de le pote ga romeo juliet heli ga ai do adugi thak to de imung du phak jada semgat pi ro ko ahalaman bebar tauba ahalaman nungsiba akhoi gi mau singsina imung du da leiriba mapu bo mabok se khwai degi tangba imung gi lanne asset ne ba ani isu jing duna angang jing duna makhong nambi raga wari tai sahoma laikai jige horokpa adei kana kana phau gi ba manipuri matam du kai do ba da to ba na lai ta yaw po dresse se mau mabok ki manak nakpa du da na khang doi ni adegi phaijo be phok do bi ba iru janai sing hon bi ba adei kari wat ke ngai ti hang bi ba moina bo bi ba ji wa se phang ni mi wo ro ai gi sunang ha lai lai su hai ro matik cha ro hayeng imung gi phali tang fi ji gi la no ro kai na tumina bo bi ba se no pe to ga siu ado mama pa sing sina mabok ka nakna handana ba kan na honarak pa se anu ba laina amane ba si to widaba angang singa yam naksanhan ba sina emotional intelligence sai na khoi na EQ har se si phangdoi ne ba anu masima mama pa oi ba sina kobiranu imung du amtang phanji imung phana bo na bada thabak ti khara suji
पैसा तान दब दे earning saving investment पैसा तान बा पैसा तुंजन बा पैसा फने हम ताला जो तुंजन द्रबा पैसा तान दब का सब माने काना दब पोसी क्या साबी दबा क्वादु मतलब तु नोंग दलुपा कुन कुन बिदु मरी साइड ली गाय दु मरफू मांगी ने बा खलगा याजु होरानी मौ मयाम जे अखोई मैतै पांगन की जुंगारे मैतै नुपी जुंगारे जादा जिदि पै पै दनो ओखाया उमने साइता ऐ सुम यिंगजबदको यारेंगे दी अरेमबदा पैसा मांगबा याबा पोसे चाहनदबा अदुगा अंगांग सिंगसी नुंगटी गी लाइक तम हलकपसे मसिदा ngасai खो जाना ताकपी बदुमाइना ngasi boyna kamai kamai toi kari kari tak lai kai doi ada toi check tobi boko nungti gi aduga ngamjaradi nungdang je sida oja singna talak pasin to angang singna ningsing hanabagi practice sama ju to honbe ai mo pa singna ko aina khanbada sumaina leibe imung do yamna nungai ni matha saroi khwai dagi nungai be imung se matha khwai de sadabas es taga da tumjan nungsi na puksel khojen tinana ko ahan hanubi hanuba lai dusu yumgi mapu mabeng su nungai nungai na nok nok tan laini magi mang angangi mama ga pa ka su nungai nungai nok laini angang dusu nungai jani angang na kwai di pam je mama ga pa ka nungsi na lai bese param phai ba mama gi makhazai da mapa na khupang set padu urga bu metric parikha gi lai pari ba ngan para pha ga do lai tu tho phak to bu set ki be to urdang ada si bokti mapana khangum di thoidana mama ju isau yam langi phate ko hosika mama ju isau yam langi hosiki angang si se hana ga mandram ni warak pade sune moi si hosiki angang sin sidi mayam na kawbiroi de basi advice to bokana de poktak pi bese angang de poktak pi ya de ko ai di mama ni pa ni ahal laman ni gaina aina ahal gi mong do saina kaman ga tawduna poktak ka pi bese hosiki angang si da sanade hosiki angang sin di suggestion oina suggestion bok to ning de kari hai do no khoi option ma pi ba lai pung ma pan bok ti lai pau pha brain khali gaina pung ma pung bok lai pau hai ban ta moi smaina impose to jam yaning de ba moi gi sakhol pai sai si da adu maina bo haira bo ko kaman military gi maina kaman tawdun le ba anga amte illoi military junta gi imung ga samana dan ni madu adu da ne kanada bu nungai tu no ngang myam sibo mama pa oi ba khoina khara ju khanda ba pai ko mi gi tumba penjadri ba ngang du namna hodok pire adagi di mu breakfast bizare namna kai kai no khara bizare haw haw ta ba adagi di behen dum option bire adai school da mu chale hale sak tu mu namna mu bizare saning mu matam da saja ga da bu sak sa ba breakfast sa da mana saning mu matam da men ta saja ga da bu akhoina pijan mu matam sum bizas hale adagi tumning ba matam tumja ga da bu akhoina hodung ni matam hodue tuman ni matam tuman le angangi makok tagi thabak tawjaningai gi room ji sopang phangdabagi waro bu se angang khudingi loi leiba mayam ningsing birengani angang ori matam du nungai bani da ha childhood days edu childhood days is commendable each of individual kaya da nungai graba punsi no angang ori gi do hoji angang idam ta hangune noi angang ori punsi ji nungai bra karai di nungai sak sa thok de hokdo ni di tuition na mung tor ni nungdang tuition na mung tor ni tumam ju khang de chabam ju khang de sauning na de gari da mu boiler pu do lo pu ni sauning le bu na pakhang phar pakan de angang ori de phaba sahi tarom de tramai tramanga matha ka khala di 13 jo khala di moju challenge story ba ibungo lai por paringa pani pai to na ke do ge ga ha sim ta thabak sim to din ngai da na hu pa nang to ke do ga to ri se moi da sauning ma yam do accumulate tor pai ne ba tungjal laga sum le pa adu challenge tor pa aduna aina thamjaning ma da angang sing si aigi sadu tomba kore aina saw kore saw bhai na amane ba tom bhai na amane ba identity tonga le ba ni ji ada saw bhai ngona tom du lo hapsan ya roi ba ai ne pam ba ga saru to di saw krom lu ju tom ba tu go ya kan saw bhai na tonga na ma min ko bi ro mi si ma ga identity tonga nam le je
पामी साना निंबा ngang do san sana bedina thoyom akoi manipur si pang bagi lai pade ina manipur gi yum lak manga sida aye pa lai ngam
ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯤ ꯈꯗ꯭ꯔꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ nearly 40 years in Nazar is University of Anini, and it was Kine, MA class at the low. I said, Uzamatic Savali, Madam Pangmakan, the quality.
Amadi kunjela masu aikpa matangi dumdi kilometer ida juga sila di pulamna ha 32 kaina tarakado ini si logical maths neba this is arithmetic ara sigi angka heraba logic yawa iba heraba paba heraba madubu khoina education ina yam sang na khangna rakreba adagidi yam kuira matungda say chama sina century mayam lala matungda mo r om je change story ahan bigi r jina ne kari haige da refinement thaiba unata ahan be r jina refinement haibadi aingon da yariba phattaba kok ta laiba pot isa da lai pot mayam je ising anei bu filter da ba sum thok ta mai refine to ge ba like tamadi afawe heavy laina ba phattaba yor mo mayam lo refine to de ni anis ba r jina ne ha reformation awon ba ahong ba ai lei bidage khoi mung da awong man pork ba mo la mo pa du nala lak ba poje matam mapam cha tham da ga thamak ba ha ima ba ga du phalam da ba ga du phalak ba ade khunai leikai da ga phalam da ba du phalak ba ngam jaraga na leiba ki wena ga ahong pork ngam ba reformation ka aduga mathangi arjina resourcefulness adungam ge di layam paw ba layam paw like the bari the pagadam ni I know the wam hage munataw India da professional course lishingamaga satret nipu mari leba professional course no tambi mayam sigze lishingamaga satret nipu mari lei masigi manungda nang tamning bama dum tambi ai ko adu tamba yabado madu nangna professional wena chakre natraga general line wena tamage na khaladi general line tamage di pangpa da padam kangi tumit ki akas ki use ki waya ki dharma ki adugi adagi mine hange khangna ba that is resourcefulness general line tamage line pagadabni aduga phd tawdadi general line tamage kalam sulaiti natraga di professional course nen phai ko like tamasu ai asama lo tamgadabni adumaina ar ahum lerambaje hojiki matamsidadi hais marina mo thokreba hais maridi kari gaino head heart hand health yaksang pebada nangna khangiba gyan myam do kok tha poba aduga thamoi da laoba aduga thaba koina pangtho haiba adugi damakta sa phau haiba lai tamaje noidi kanam ta lai ta yauri thabak tobam ta yaudi gan noi pari myam khangi myam do kari thabak tobam ta yaurge ima ipa mino bolai ni moi ke seba to buna punsi ma to lom ni par ima ipa mino bolai ni moi seba to punsi ma to sempa ka pu parikha da ke ir ma ka phang ima na pa kolom tum sida kari ipa na pa kolom tum sida ngamo lai ta di ima ipa mino bolai ni moi ke seba to buna punsi ma to phu de noi ko hai badi lai ta yaw is idea piri ne ba noi da noi class pisak pinga degi some ideas pire ne idea amamna punsi je mahi yan gi busu yai ba idea mana igi personality pura change to gi busu yai ba idea mana ina khun gi busu yai ba aina wangang bada thambal gi samana je pithibhi gi kaithin yam pami kholi ga sungang madagi bright enterprise na moi mate mana thambal cha sat puthwe tham da chahi mda lupa lak yam tan gre oji pithibhi sin thuna ba yon ba hore idea mana ina khun ba yabne idea mana mi sem ba yai ai personality ji change khang tok to ba yai ado like the your idea me am ji ma lor ba like the your amal thaba ko in to de ba ngam to yam nungai ba wari mle wangu da kuire covid mamang da wangu da angang class 6 tam angama
มาม่ากับมาป้าก็สินะพอจิมุลลักพดาอุเชกงักไปเฮกชัดไปจานี่อะไรมาซาสิก็สู้นะเด้อบ่มึงดังสู้เที่ยงหันหลักไปมึงไอ้เด้อบ่มาซาหนูป้าสินะไกลนน้อยนะเที่ยงอะไรเสียก็โดยเนาะอุเชกไอ้นี่อุเชกงักไปน้องก็กงก็ทิ้งแล้วลังก็จิงเรื่องตกได้เนี่ยพอมุลลักไปกี่ดอกไอ้คนที่หนังให้ดูไอ้งักพี่ดอกสิบ่น้อยใครสุขน้ำสุดสลายเลยบุตรมีจอมตัวเลยน้อยงักยาวสิบ่ไอ้คนที่ให้กี่ดีให้มาปากตัวคุยนะสุดยอดว่าคนนี้สิอ่างเนี่ยนักการีขังนั่นให้แต่มาเล่านั่นปูรก็มาอายุสิดาไทยนะBJP ฮะเพราะแกนกคุยรีลก็ยาวว่าทีวีอย่างนั้นนะมาอินเทอร์เน็ตเลยได้นะยังก็เรคคอร์ดิ้งตัวซีนีมาก็ยังไม่ดูอะดูซีนีมาก็ยาวหุ่นตัวเลยนะคงมันดะอะดูอ่างนั่นนะมาดูคุณมินเลยอะดูยันดูตารามุคุณมุยาละก็ไม่เล่ารักสิดาkasinจุงก็Hojiki pose ting ne ba reels ko ada reels ti yang kan usiam da tuang dire ba kari noi da angang sin lai tam da yauri ba usek se arang ba uradi tarak te na ada hojiki ting ibi reel do arang ba nungsi sela ka no mo kan da nung sai ma da pedrek mai ka pa dong ka pe ba usek sam da pa ek tro mui lobu tulai lokon du usek pa ek tro kamai te no jangan nu to hurmi ada mama pakan hai ba has class 6 ta mangang na su yam hai di email we di kam do digin ado mana yawba idea khara du thabo we na pangthok ba dagi phangi ne ba ada khoi ngang sina khangi ba idea myam se thabo we na ama da pangthok we ba simpa pur ga parikha da mark phang na boin to le re ba mama pa myam na su mark phang de ya de si da ni to moi ma cha helan ya de position yaw ga dong ni sabna saram ni ma oriented oi ba ai swai ji kya yaning de aduna aina thamning di asagi khangi ba potu kok tlawa thamoi da lak di swai roi ko hiram khudim ta thamoi de gi to di kaim ta kana roi angang warak pu thamoi de gi warak piu laik ta pu thamoi de laik ta ka doni noi ju baba man loi na ba thamoi de gi ngang ga da bani malem ji da haloi da ba pot hom lei section ga da ba ko There are 3 unattainable things in the world. Hai, Malayam is the haloi the pot home lay. Number 1, the ngang toki bawa, amu haloi right. Section the ngang da bani. Baba da mama da ngang bada, uza da ngang bada, imana da ngang bada, alam an loina bada. Some section the ngang baka. Was it section the ngang ni personality am hingkat ni. Pangang we da bani. Ani subada matam ju halakte ko. Marang du punsi da haloi. Paisa di mang ka ju thi dra ju yai amuk hena tan be ko ngarang du nang na phanam tor ga pukhal pang amaroi mantri na ga ngamaroi am ta ko adum ho ga dawni ngasai tu bok ba dum pusida la roi ko mani nong ma si di ko sum tat la ga tha ga dam ni nong ma se sahi gi plan ga tor nu tha gi plan ga tor nong ga to tum ho lam dai da ai ngasi pung adu bo lai par ga du tor ga ima ga du to birong ge baba ke du tor ke nung dang wa mo ga si tor ke nung dang na si to ke pung da tum ke hai ba se nu mu gi ne chap to ba dum nung ti gi no ale dana adu mai sin to pa nung ti gi to ba matam gi sa sim manghan da ba sai amada numi chong phwani du adu mai na lei ra ba sat du no kai no ne woi do si ba nong pha do koi ni nong pha do numi nomai jing ba da potha ni ke su kai de lai pa dan da le pha pon de nong pha do su imana ba tin ni social concern hai je miyam tin ba lai kai de thok pa yam thi phai koi ga dam ni adu na tra di nang kamai na mi tin na di heng mi mar ta lei do ni kamai khang do na hoji isa se mi na yum mathon mari manga wang di manung da lo laga angang tin han da lei ba sina heng officer wer kan da magi subordinate staff miyam jing du na khutum singi mi ma ga mari understand to de si miyam jing si noi da lei ga da ba ni ko adagi di punsi handak position lo re phana ya na poe sigre noi yo ponte ai yo ponte handak poe imana ticket pi dana poe si lo ga muksu halaroi si di ko you are in the undeterminable journey of life haloi da punsi khongchat ama dane ba khoin chali aduna ai gi punsi je drug ka chaya ponte ko wi ka chaya ponte tang le khajani masi anirak subjana te mamang da su pok te matung da su halaroi amuk tang pok ma pok ni I have to do something in it ai kari gu makhra di tor ma gen khan gi dam ne ba
yum da baba mamana wa na hingol koizari du yawi bi ai adai nahani noi lai so hairabni thari ba potuna ta ba atang ba kari thasige Israel hai bole bak si pisak pi Manipur na heli mi ya muzu heli lamzupi thai na koja chatna nomadic tribe na leramini America na nuaite na Israel se leheli ne ba Israel hai bole lamzida Israel Jew me am jingse khunda haline khunda ba matam da desert ngatani kamai ta du no America na Caesar se no koja chatra le dek sopudi ai muk sakti level lam mal la da singumba jati mana koja chatra lai bong de lamje pisan bi rami ne ba ado Israeli macha myam do musi bada yamna moine ne choina pithibigi lam myam thabak togi myam do aduna Israel jipi dri mamang da ko paisa je tolo phanga beng amata paisa tharai ni lam leiraga moi myam gi lam moina baina adu bo gi thak da moi hona jaba adu gi mi duna desert tu phangkanda desert ni sidi kamai leini kedo wei leba ngomoi kwaldi tang ba mi o begi makok eba makhodi yoy duna mindset kari ngamoy adu di sing je kamai na le hanni angur thar se thare angur je pak tak ne thare ko ani maje chong pan madu ado atopa lamda hainaraga sarkar na ko moina helicopter taruga ising chahale nungti ko nungti gi ising chai bada angur je loi pa le hore adu maina angur ji sahi khara hawhal le ada angur smai tha ba je ising chingkhalai ga hai ba ko adu maina tor ko konang di desert orektre angur mayam du ji yole adagidi thabak mayam tore asanga mana ngasi di pik than gre moi di kya muk sathi ge da moi gi divider khoi gi sorok ani gi characters faina ahang bam leitra thongkala lebedo moi di lam pik sei ne ko adu loi na ma hingjang thane pochei thane ba moi gi mine ju amate heoi mangju mangaloi mi gi angang na jat mai gi gyan ta ba se ko ado ngasidi yunga khoi gi sigma pukhim da khoi na nga yo I moi gi na kongreng culture tawni kongreng dugi manung da pulse manimukta yahon ni kongreng lising ama ni thadarani kongreng manung du tholo phaktok bada sagi sarik man ba matum do ani ni yawardi nuai ne ha loina trasu samga ongtang yawardi du yor madam yare bisa bari talani natra ja ni moi no si torise ana pithibhi da kwai diki chokot par lamama oirise moi angang sing naha singi suning chaling ba adagi lobam dogba phiref determination leiba adugumbagi pot tuneba ado akhoi gi angang sing su yam talented ni noisu oibe ya heaveni ko aduna ina like tamdri habadi like te yawo poto thabok oina amta tawdri aduna like tamde habani ngasi dagi thabok toge na khalobo ko ani sibada laring thina padri noise da leise class 10 yawbra 10 tamba 9 tambadi noku tang lo na ba somdadi okay yengo thadero noina class 9 tamba like to english to noigi ha english textbook tamdro tamiko adu noi kanana athar no co-author yawbra yawdabra publisher kanano edition kya subno karamba sahida phongi page kya pali hai ngam sibi noi loina bo nate manipur gi anga bo hai ngam di oza bo hai ngam dabsan za soidna oza dang zelu du asu pyor bi adu din nang na lai lising ma paw nang lai kari pai hai du noi pare ne nang MA ho lai lising ma patho ne na kai lai pai hai du ri ge adu lai pai mi am kai da kana du ri ge adu lai pa ba gi formula ma lai ba ko SQRRR S na survey lai si pa ding da loi survey to ga kanana ibno co-author yawdabra publisher kanano edition kya subno karamba sahida phongi contents ta kari yawi page kaya pali maman kaya pi ga khang do kadam shen class ama ga reference ke bi magazine masibu kari ko survey mathang da na q question like pa matam da always question hong da to ga misan noi like the pi question du na ti sana karai deno lai to question pisale
lai matam jina soi bagi ko ozana answer do pire noi na simha pure parikha da hantang na daw ya da kuma chida na ire position lepe ka do na toi angang dugi ba wahang angang dugi oi ba mara thijo pa kum dikai chang angang duna hangjaba wahang angang duna masana pijo pa kum du ne ba ko na self study ai self research ai adu toina to angang do ate angang ko suma man roi ba ado khoi angang sin da de du yaw de noi ju tok jo ba worship ki sharing paraga ti yadu nati mana tam na mai sharing si is kari no ga mari to gadam nei worship oza dang gadam khangam drasu atop khang mu thi gadam adu mai na khang mu do gyan do ate digi something different oi ye ne ba question to gadam ai de khoi ngang question to de khale khunai sida pakhang masalai sa mi am question to dre nong ma matam mangan gi da kaim khande tang na pu ma pok si guli cha sal laga ngau dan lei bu wang hang da toine mama lu khra bi du na hinjang khra yo laga chara wa na puri bu da mateng pang ge khan bai mota motor cycle lei bi lei da di kut ka ta kare thang thang ba ngang du kai du wang hang ge ima na ma si lei bang moi ko ima si lu khra bi ni ko ni nang ni se kai gi no paisa lak ta bai ni income lak ta bai ni income se ke da bai lak ti no thabak su da lak ti thabak su ni income lak kan ni income la din numai na si wahang nang adi am tholok poni na angang sa wahang hang matam bi driver anoi wahang hang matam gadabani wahang yam hang gadabani question ka mathang da r ahum le r an bagi first r je sin reading larik pa bada koi digi phawa matam je para koi di pha matam je ayuk ki pung mari dei tor phok sine pung mari dei tor phok se masi 100 kana ne larik pa aina haibnati malem ge power scientists and research tor puthoini pithibhi ge whole the genus of the world they are walking in between these hours from 4 to 6 pungmari de tor phus the walk oi toy ba phau mi mems kai gi no thir kanda brain na kwai de gi receptive circles the alert oi ba kwai de phau matam je mari de gi tor phone 100 kana ne la khoi ngang me am di pungmai de tor phoi tum mi buji ngan ho galaga na tuition tha ni ma pa na sigi tang raba yuki matam ji mangaloi dabani sida lai pagadamni ko ai class ta ko di khangadam ai class no is single nga ngon de yeng de biate class e ho ga thong jon do ni theng na sa pam bo yaro disturb to yamun to ai ngang ji thamoi de ni ko kana gi dum ngangi ba noi gi dum ta kamai ngangi ba ta tai para ngangi liri wari mi ang dum ni ngo liri ponti para thengna li ngatan kai dung na ba noi gi nungai na ba ko aduna noi mi am bu din nati angang ama ni khatang pharak ta ba yaw din nungai to pok pu duni loina phaning bane ni hari se ko aduna ngasai gi sigi matam ji am phai sida lai pa ho ba adudi pungmari de hogalaga pa ge di mari maktang am drasu nungdang pung mapanda kaida tum tare na ngan hoga tum tare ngan hoga tare na tra aduga pung ne taruk tagi na tara bukse sina only 50% khatang kanai ba nungdang ga nungdin ga je only 20% khatang kanai ba nungdang gu manungdin gu musdi layam pa ba kana de angang sing nungdang ga nungdin ga je lai pa de hona ne ba nungdang ga nungdin ga di nungdin di khara sana ba thawai ngang to bai pupu pupu ki mateng pang ba ima mateng pang ba du ju larik ne ba ko aduga nungdang sidi to anna exercise book thamaga ne ozana talak pasing do ningsing aga idana sanabane am hen phei hoji tagi su preparation to di hayang class am competitive exam ga thabada ne pharo de bo laite ko sima reading handak ti am nungai bane akoi meti pangan gi angang singse nupi ju nupam sa ju competitive exam oiro amo masing am yame kon ti pass tor pa doctor engineer ga ju masing bari di am khalai hoji larik siam pajan to khalai ba marwele nupi jing jam phagalai hojik se ko ma pa sing na zukhra gyan tabiyo adumaina reading ahan bagi sina ko adagi di larik pa matam da awang ga makha ga on be ade ko awang ga makha ga oladi pithibhi gi chingjin bagi shakti je ha gravitation shock toiba nangna awang ga makha ga ola larik pa kan da ne pithibhi gi chingjin bagi shock sina gravitation shock se magnetic shock sina ne nang lai pa matam da kharadi handane ba
फाबंदनी फारजु काउनेबा अदुना नोंपोका नोंसुको वनगदबा ईस्ट एंड वेस्ट वनगदबा को सिगिसि नोय थाजरोय अंगांग पोक्तंगाइदो वादा वादा कपिदो पृथ्वी चिंजनबगी मैग्नेटिक शॉक से तौरइनी मा नांगै मही मनुंग लेरुबदे फ्लुइड तगी थोलपदो को अदुना रूसिया दा दिसिजु ब्रेन जे मांगहलेबा ममा टेलीफोन तो यावरी तो बिगनो प्लीज होरेन साबियु को नको आइदि हम साथी जानी को आइगी एक मांग सिदा कहीं जुचादा बमतो उयारोय अदुना मागी रूसिया ददी सुमाइना इसिंग अखोगी अंगांग जे वांदा वांदा पोकबद कपजे मसिना ब्रेन की सरुक खरा डैमेज तवेदना कैदोगेदा मेरिन मेटर्निटी ना इसिंग दोइन अंगांग पुहलेबा इसिंग मंगदन पोक्सन बगांग इसिंग दा मेटर्निटी वार्ड लेबा अवदा अंगांग जे कपतेबा होजे इंडिया दा साउथ इंडिया दा तप ता याम पोने को अदुना सिगी रीडिंग सिमा को अदगी खोंगजी लेबाक ताबया दे खोंगजी आर्ट करे लेहनबया दे को अदुगने ये थंग टेबल नाकनजे करीबोक थंबया दे सिट नालंगदो अइना हाइबनति सिमयामजे नंगी पृथ्वी की अफावबा यूनाइटेड नेशन दा यूनेस्को इन लेदना एजुकेशन की अखंगै मयाम जिंगजिना ब्रेन जिना क्वाइदि पामदो पोसि क्रै नोन मोय थीबद खंगिनेबा खोंग आर्ट करेन यादे अवांग मखा ओनबे यादे गाय हाइसे ये थंग नाकंद कैमुक टेबल थंबे यादे गाइसे लाइट की मायक तो पाबे यादे थोनोक स्माइल रे गानी गाय पाबे यादे इलेक्ट्रिक स्माइल थाला पाबे यादे तुंगदे ओइगदब अदगी मोबाइल जी लाइक पागे यादे स्विच ऑफ तोर थंगदब मोबाइल जी तुंगदब पुंगाय वालेंग दा येंबे यादे तुम होगलगा जु पुंगाय मा फादेंग दा येंबे यादे सिमोइन पी नि इंस्ट्रक्शन ने ब्रेन ना क्वाइदि पांदो पोसांगांग तहनगनु सी सुम लेपतना तोरदी सही खरगी मतुंगदा पृथ्वी दे लेबा अंगांग मैम से कानदब कोक ngak to वेरनी ब्रेन ना पामदो पोसि लोइ तौलेरदी न हाइने अ नोइना सु इनगदबने बको लिवर ना यू थकपा याम पामदे तोइन थक्सलदी तो मदो सटखरे केदोबदा लिवर तत्तना दो ब्रेन ना पामदो पोतुना तोइना तक्सलदी नंगी नकोकसु सही कुंथ्रा योरपदा हेंग कयिमत कानरोय युंगी हिंजांग नापि लेबा खोटबा मी वांगाना खरा खनबदि ngamni लुरकपदा न खनगामोय deep thinking यारो अदुना सिगिजिमा कावरनु को रीडिंग अनिसुबा आर्सन रिसाइट फागिबा पोतो रिपीटेडली हंजन हायो चुकाव कावरे इसै सकबा मीमता इसै सामबदे कावरे गुमदगी बाब्रो स्मयाम ओरो बियाद्रे इसै मखा कावरे गुमदबंदु यारोमु लोय फाने हंजन रिसाइट तो बगिनी सैरेंग थीबदों रिसाइटेशन रिसाइट अखोई मेट्रिक तक फागिब बारी दोसिबो काउद्रिबो हंजन रिसाइट तो अदुने परीक्षा दा अस कावी गाइसे हंजन रिपीटेडली हंजन प्रैक्टिस तो सो काव अरु थियरी ओइरो कोटेशन ओइरो फजा फजबा हा सिमा लोइ बुथोकदमनि सुमाइना सिन रिसाइट अकोन बगी आर सिना ने रिव्यू हाइबदी मीन हाय त यादो नते आइगिसु मोड खर लेगदम सिनेमा येंगेना नंगिसु मोड पीबा तमगदम सी हीरो जे स्माइल तोरमदि फनी वारी जे स्माइल तोरमदि फनी गायन को अदे कनागुमना केनो हायना अदु नंगना रिव्यू तो बतंबा करिगि नोइदा नोय क्लास 10 11 12 ता हंगिबा पारासिदी अंडरस्टैंडिंग का नॉलेज येंगबनेबा अदुना ने व्हाट व्हेयर हुम व्हिच का हंगिदो हायेंग अदु लांथोखरदि कम्पिटिटिव एग्जाम थारदी applied education ina applied ngakhtani haibadi comment kana hangba discuss kana haiba critically examine ga haira neba adai nangi mod ngaktani electois aduna theory yaudaba yaroi theory du da nangna interpretation to tamgadabani nangna interpretation to lor ga observation to gadabani observation du lor ga recommendation to gadabani session khar ju pi gadabani adu conclusion pi gadabani sig frameworks da lari irambadi heng IS की परीक्षा दुदा तोरी तो मार्क पचा पचा फंगने बा से क्राइ दिगी लाकदोइ न रिव्यू तो बो हेरकांद अन मैते की पाइ पुजिंग ना हायरम बलैदना लांगथै मतोन कनान थली सन थली सनंग के दो थली संजना संसेंदे संजना ना के दो संसेंदे पुजारी साक थोंदे पुजारी न के दो साक थोंदे सिंग कंदे सिंग न के दो कंदे नोंग मंगी नोंग न के दो मंगी हंगै खोंगी हंगै न के दो खोंगी इकुम थाय खोंजबनी केनो ग्रो ग्रो खोंगी नोंग
langte maton thali do san na junate pujai na junate kanam nate hangoi du ne ba hangoi du yong na ura de khoi myam na manipur do organization myam thoi jam thoi khoi myam yederi ra san ni ke no jan budar lo ri sini aman hera na khoda sando sanjena chen na tai ni kan adagi sanjena du su lan de mi har ga da dam to khiba yong na hangoi yong na urak ta bhai tare sibu kari koi logic hai do futlaga khallaga thiraga yenga selege da ne ko ado hojiki review to mi da leini critical yengba angang sin da leini lai ta mi je critical outlook leine bane ba mi ni ha ya dong ti yan da ko ja sibo naina rasi ko aduga loisilak pada wari yam nungai bam le loisilage ai thienge bu yam ngani bane pung ani ma khai ngani bane yam nungai ba China gi ne China gi khoi gi moi gi wari bane na li doi se ka angang ama nupa macha se mapa sina ina khunba mapa sina ina khule se khanganing dana ha angang nupa macha se dane akhoi se ina khundro haiba mapa sina yaning da bai masan pa sina yaning da bai tar ada nongmadi yae se khangalage dana ina khule se khangalage dana man khungang da angang se numit 3 ni thame khungang da numit 3 ni thama matam da ke dore numit 3 ni lomi sinmi myam khungang da le helaga angang si pore mapana aduga breakfast samine yuksida adamana misi khalaga masan pasida akhoi ji nungai tro ina khundro sine mai khungang du da lai ba myam du uhalaga nungai ji khangne no tori ne ba angang du na haire mun ta ko man baba yan han bada akhoi gi hui ama khak lei adu ju hui makon da thamaga atang ma pro pizara yue khungang gi imana ba sing du di moi gi lampak da hui yang khai mu ko sanami na hoi hui ju moi bari di masing heli sin akhoi gi swimming pool na ma lei masu moment toroga yam tang thamba adu da iru zerga khoi jam pong nei khungang gi imana ba sing du di turen da mangbi sana hoi turen da nga pha hoi turen da sangre saugre pa khre ne si ju moi hen gre sine akhoi gi electric bulb myam se atang ba cover sing hapga leiteng hapga akhoi ne ina sisu yam hen greda electric bulb ka star ga di mano bote na tra sisu moi ne hen gre aduga akhoi ne hingjang na pi hai raji he ga freeze thamaga chara ga ina khulin khali dana moi di kudak te he ga kudak thong chai hai du kudak te ga chai akhoi na sida chari myam ju moi de gi leibo wer me sisu moi ne heli sine pajadra yam na ha akhoi gi di huran changdana ba checkpal khai check na checkpal khabi ai mi changdana ba ko thong saraga di mi yam sang toini akhoi di checkpal se khai mi sang tana hurama sang tana ba moi gi checkpal am ta kha de upal wapal kai lai hai lai na dum amaga dum changna ba yaw mong da loi ti nei pochai mi am do khunja jing do amata huran na de amaga sang nei si ju moi ne hele sine chumdra ado nungai ba si di khungang da leiba singna oirame akhoi di am nangen haiba adumaina nupam sa mayam yauri hayeng lai yam phadana khotana aso sang oirak pa yai ko IS IPS oirak pa yai engineer doctor oirak pa yai pisa paiba karbar wala oirak pa yai imphal daga hongal laga hata sai daga hingon masam leiraga sai nupi ki ram loksal laga imai pa han yeng tabado madu tawnu ha bawani ha tolo phangman numitane tolo phangman numita nupi mapam da leibudo tawnu ha bawani nuksi dro khungang ja khungang ji nuksi ba tamgadabani nangi pokpham tamgadabani khungang da pokko mayam atik saba ngai imphal lo hongala leigradi khungang mayam kamdo duri na is going on si chathar imne hoji phawbuda khungang da abhaba mi do amta leudreba akhoi sida yumnon na bada doctor du le di kyam nuai nia narak pada tok yeng ya dana hata da le di ka dong ni ha sidi amat atan satoi ni dana chumdra aduna khungang nung siyo pakhang oi dana heng matik sa ju ne nangi leikai gi kairo leikai gi leisabi do lobiyo ba imphal lagi thok mok to lo no nangi naran amaduga naran noi mino ba mi gi maran hen gi no ba
Gen de ko share ga lois lage kaung da bi hoji hai me am do ko thank you very much. Thank you, sir. Yamna marik sungkraba khang daya draba wafam mamama koi ngasi mirol asina da takpi tambiram bagida mukta hanna hanna thagatsari mathangi wangang loi asidi mirasa kori mayom lecturer TG Higher Secondary School consulting editor Northeast Window bo koi ge phangchal asiga mai lena wafam khara khajik thambinaba ningsingjari. Thagachari ikai khumna buchari mayam punamak pu thagachatringai mamangda haijabatai aina yam nuksijaba aigi oza aibu ikut paidana takpi tambirakpa haibadai mara aigi debating matam aina college aduga school gi satra oinga matam da debate kha yaujab matam da sarna debate speaker go oibiba aduga debate judge ko oiba adai matam da gi sarje dung ngaujarakpa aduga hakthing na tamba nataba nakoinana sana khabar da irakpa sana tonga tonga function sing da ngangba aduga mayam du dagi tamjarakpa yamna lapna tamna tamakpa dagi yam nakna loina jabagi tanja phangjadana sana sembiba satra makhang nei je madugi nungai jabaduna ne ina sarbo ikai khumna bo chariba madi thagachariba je matang sida ngasi gi taramathoi suba RM Residential English School Higher School Sigi Foundation Day Celelbration very bang Sigi Sojo Hidongna Masak Nairava Equity State Fambiramba Nasaki Chief Guest Yamba Muhammad Ataula President MD Abdul Manan Guest of Honor the Santale Sangtem Aigi Sir Samu Hojuk Makiti Lactri Punamupu ikai khumna mumati thagar phongduk jare amadi agi mangdu famiba nuksijarawa satra sing oza sing mayam puna pushu aigi mekedi gai thamoi gi ikai khumna badu chare sum ngasai sarna haigi wa adu maina isu oza gi aduga parents singi aduga students singi oiba wafam da lakchage loi lakching mangda saje swai lerang mane aduna sarju kha tana bako ai kem da haijage oza je ai sa su oza gi profession da leijare ai gi punsi da ai oza na taba sinpham ama phawba tawge haidana ai khande hojik chini ko si mamang dani mamam khalami but after certain stage aina master tamakpa dwai dagi di ai ozana ta sinpham ama phawba oiraroi haidana aina isana decide tawgre maramde ai oza haiba sinpham se aina gai leitena pamjai haijabatai oza haiba sidagi hena singthaningai oiba oza haiba sidagi hena lemjaba oza haiba sidagi hena chawthokchaningai oiba sidagi hena ikai khunangai oiba sinpham ama phawba leitabra haidana gi thangmoi de khanjabaduna oza haibasi adumatik pamje aduna oza oijage haidana dum kanjai adugo hojik oza haiba sinpham jida so ai changjare aduga ai ngasai research tawjarakpa aduna aina university gumba college gumba da like takningbagi apamba dum lei adu live khobadagi ai ji jamia da ai master lawyer matung da adum PhD torombani adu ai sidamuk laaga thabuk tawbadagi di makhata na PhD work to way adana hojik Dhanabir University da muk PhD se tawe hojik aduna college ta muk like takpagi order thok tana college zom like kha tai moi gi mamita angang singsingi mamita khwai digi haibaje kanano oza loire angang singsigi mamita moini urije mathematics khwai de heji kanano mathematics ki oza sin science khwai de heji kanano science ki oza sin so no one is more than that mangodagi hena haiba ama phawbu moigi mamita udeb prithvi sida makhoidagi hena hairamba mayam ama leiramba yaeba tobutobu class u da changaga lai taibo oza do adudagi hena haiba oza ama phawbu magi mamita udeb ada oza haibaze sigi matang da APJ Abdul Kalam the question ama hagi foreign journalist amana howji YouTube te yorongani mangoda hange naksi. So you are one of the eminent scientists. Maling manung the quite a scientist amani, and you had been the president of India. India ke president oirame. Nang matam sang na professor moina nang worked away like tage. Mang the president oine point of visa. Mana professor oine like ta ingai tani ana university da.
nang DRDO da engineer mo in leirame nang film mayam amada nang expertise lay nang environmentalist oi nang author mo oi lyrics su I nang scientist ni president ni writer ni oza ni tawbutabu nang na when you depart adu mana kari hai the largest democratic country in the world in terms of population mi masing da khwaidagi yamna chawa prithvi ki democratic country amagi president oiraba nupa amana manga siraba matungda mapu kari ni haina niksing haning bagi haiba wahang jimangonda foreign journalist na hangma matamda mahakna kari na haige kanda oza hai man oza haibagi maram se kari gi no khangbra man adugi maram do pieba why aina hing siraba matungda aisi oza amani haida niksing biyo hai kanana the president of India India ki president oiraba nupa amana India haiba lepak sida president haiba the supreme commander of armed force the head of the nation sidagi na chawba kanagu mamatan oibe yadreba aduki oza se sida president oiriba nupa sina aija India ki president amani haidana niksing biyo haideba man so he never wanted to remember him as the former president of India rather magna he wanted kari oina niksing pami haiba kanda masa to remember as a teacher oza moina niksing hanba pame why yengu ko magna oza magi magul khangak pasa karamba stage no yengse maksi Tamil Nadu yam apik pai that amada maksi pokpani haive ithat si yamna chawkhat pai that amana te yam pik pai that amakhakni noige relate tor ko doini ko si class 10 phogi makha da lebe school ni mana class 6 karakpo matamda ko bhagna class 6 karakpo matamda maha ki science ki oza makhak layeba maha ki science ki oza se sigi sina magi class ida magi the wings of fire haidana magi biography do so yaubani sigi wari si ko mana hozki si da khumbani kamai khunge da my class ida magi oza se science ki oza sina magi class ida changpa kanda numit ki masek sina aigi aikoi gi mang de yerak pa se clear oina taru tanana yerak pa siga chap manana magi oza sina magi class ida changpa matamda magna magi feature si ubangam me hai ko magi science ki oza sina magi class ida changpo matamda numit ki masek mangal na ikoi gi mangda taru na taseng na magi radiance sina thoklak pa shumaina magi oza sina changpo matamda magi features hai APJ Abdul Kalam ki features hai sigi sa magi oza du gi maming ni Ram Krishna hai ko magi oza sina changpo matamda magi mamit chida magi features si mana ubangam gre haibu oza sina magi class 6 karpo matamda APJ Abdul Kalam ki features hai magi mamit omang si uhal le adu kyamna clear oina uhan bangam me hai bane kari su khangdri anga parents ke muk lak se ko oza na hapsin ge doi mayam sig de ne ba moi makuk te yaw doi si aduna ne be APJ Abdul Kalam na haire me je kai no hai kanda prithvi ki one of the most eminent malem ke power scientist mayam ge merak quite power scientist India ki president faw oi kriba film mayam amada mage expertise amadi mage excellence malem miyam ni kai khumnari ba mishak amana oza gi sinpham ba syam na thak wang na thamamis kari gi adugumba president ama adugumba engineer ama adugumba scientist ama ohelakriza it is only because of a teacher oza am khane adugi oza mayam da ikoi oiba ngambra haibagi reflection amadi relate to nabada ikoi no hot aminas now another example amada oza se oza gi matik magun se oza amana kadai bhobu ngammi habasi aikoi Allah na ikoi gi malem prithvi sida jiva mayam ama thai ko species mayam ama thai high species mayam sigi manungda khwai gi singba se miyoi bani habase ikoi loina masi madi yana re dana aduga khwai gi pangma mi amaga khwai gi singba samaga ani si kanan hena singda ge elephant yam they are very intelligent chimpanzee very intelligent dog very intelligent but khwai gi singba hui amaga khwai gi pangma mi amaga ani si kanan hena singani mi ni aduga lotion doi ni ko mi na singe ba ko adu yamna pangrava sa makhoi gi intelligence quotient haidana singbagi chang se yam nemgraba
adugumba saze tiger oigera lion oigera elephant oigera dog oigera cat oigera makhoi se afaba trainer amana fajana train tawraga afaba oza amana fajana train tawraga dadi makhoi se sijina ning momong da sina ba yabra yadabra tiger se circus ta puthok pa yabra yadabra elephant se miyo bana sijina ba yabra yadabra adu oi taragadi khwaidagi pangba miyo badudagi khwaid adudagi sohena pangiba sa singdu fawba oza amana fajana train tawba yaragadi khwaidagi pangba angang ama oza amana kamai semaga moidoino si aduga aigi yam nungsibo oza ama lei DM college ki professor amani mana hai baze sidagi aina oza oining baze amu hena pam gre bingonda mana kaina haige kanda mana class it sang akanda mana hai aina class changa aga lairik taiba every day I'm taking class ka nungti ge ina class doriba aigi chhatra sina doctor oiningi engineer oiningi scientist oiningi police oiningi IS oining have za ai ya bangam de sini mana hai maramti ai si oza ne ba ai da nukti gi changi ne bangang si gi mamang da nukti wari sari ne ba nukti gi moi doctor si udoi si kaino moi na akanda laying ba chapda udoi ni engineer si moi gi punchi da moi gi laikai da later di uda vasu yai natra IS officer hai ba si moi na function gu sugum ba ma taw kanda invite taw kanda lakpa da udoi ni moi na amu phosu udri ba mi mo ining doi si kai gi no sini why not me aina class da sang akanda aina tawri ba moong si ai angang sing sina kari gi pamal loi doi no sini ma hai si adugi numichi de ingon distract ogreba why not chumena ai sana khalis aina nukki gi taiba aina ngangi ba sumaina mana nganghaning naba nganghaning hanbagi apam do pon bangamdraba aina seli ba sumaina mang angang singina selaning bagi apam do ingon pon bangamdraba adu oragadi I am fail as a teacher ai oza moi do mai thira bane adu oza moi na fazaba visual set ba fazaba visual that doesn't mean that atang visual hai banate oza moi na fazaba mong do hai hai ba oza moi na standard lina bumong da aigi moral natragan aigi character natragan aigi attitude mayam se aina maintain tong no hona ba oza moi na yamna khang na bo hona ba yamna pa na bo hona ba adugi level da thamakan da aisa aigi angang du da present over matam du ne ba angang du na aisa aigi role model amani haidana lor ka dois afabo oza du na ne ba afaba satra puthor ka dois maram di angang sing du na khang ga dori ba mayam se oza du na pi bu kakta ne ba maram di adu na taba moi karai di lawru ka dage ba ngang sing sini ozagi aduga yam nungsi mafam sida laibiri bo oza sing ne kathok pa galoina mafam sida thabuk to biri baje khange private school ma da ngasi si yam nungsi baje aina an ba tamak school ki dress uniform do aduga chap mana ba uniform ne ba si set je so I'm feeling like I'm at home ko aina hana tamak ki school du na mo halaga chat pagi adugum gi wakalo na moi na gi thamoi da fawe yam nungai ani subada ikoi gi parents ki rules yengogo masai sa Dhanabir na hairam bade amna aina anobo wafum mayam ma haidraga so sana haibadu dai dum relate tawrke aikoi yam chauna kadai wai da soiri ge habasi let me ask you two question parents yam na diaw bra te parents khar yauri ba khar se da question ani ka hanke aigi sana mayam punamak sida ge helaning da ba mama mapa yaw bra aikoi sida yaude ko loina mai helaningi ko chumbrei che chumi ko aigi sa sina loina wakti gi helaningi ba but question amaga mohang ke aigi cha ani ahum mari manga leiram ba yai ai icha sigi marakta hai tare icha sing sigi marakta di karam be cha na helaningi icha yai men helaning bra atum man helaning bra icha nupi ne helaning bra icha nupa ne helaning bra adu leiram moy mu leite ko mayam sidati ai isa sini helaninge ada ai isa dati ai isa dana kamai khalli badudi helaning re hadi loi bang haninge ra ba nate loi phanninge ba natra ai gi isa manga pok pa se isa manga mak phanninge aduga mayam dagi na ai gi isa sina kwai helaninge ba kainom karan nama ta tro soida ha ada ikoi school ki principal ikoi ngasai uncle do som lai gre krai uncle school ki principal do
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯔ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯍꯦꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯁ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯉꯥꯁꯤꯈꯛ ꯐꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯇꯩꯁꯤ ꯐꯦꯜ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯝꯃꯣꯏꯀꯣ ꯅꯥꯎ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯁꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯃ ꯁꯣꯏꯔꯤꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯃ ꯁꯣꯏꯔꯤꯌꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯁꯦ नत्रगना अखोई स्टूडेंट्स सिंगे माई पाकपसे स्पेशली पेरेंट्स ता हिनिंग अगी इचागी माई पाकपसे अतोप अंगांग अमगी माइथीबदुना डिसाइड तौदेब अगी इचा नुपा समीर हाइरसिने अगी समीर सिना माना मार्क फंगबजे माना रेंग चनबगी हराउबजे थंगनबगी रहमान दुना रेंग चंदब नत्रगना फेल ताबग मरी लेनदेब सी यामना क्लियर होइने खोइ खंगमिनजेब अखोइ कइनो तौरिजे पेरेंट्स ना अंगांग द कमाय हाइगेब थंगनबगी हा मागी ममानबगी अदुगी मचान अदु तौग्रे अदुई मचान अदु तौग्रे थंगनबगी दे अदु तौइ सिगरत ओइरंगने खोइना हाइजे नत्रा सिना तब अतै करि हाइगेब खोइना अदुना आइना हाइनिंगे नुसिजरबा आइगी यामबसिंग अदुगा आइगी चेसिंग ममा मपा ओइबसिंग हाइनिंगे अखोइगी वखलोन की परिंग द अहोब अमते असोइबा खरे यावरे मसी चुमथोकमिनब चंगे आइगी इचाना फबा हाइबजा लोइनमक फरजो आइगी इचा फबा याइ लोइनमक मांगरजो आइगी इचा फबा याइ कनागुंबा अमना फतबगा आइगी इचाना फबगा करिमत मरि लेनदेब आइगी नुंगाइबजा मियोइबगी चटनबी ओइन अखोइ खुनाइसिदा अमा लेरे करी महात्मा गांधीनसु याम हाइरमे अखोइगी नुंगाइबजे कनागुंबा मी अमगे अवाबना मरम ओइहलगा नुंगाइबा हाइतारे मी अमा वारे हाकान अखोइदा नुंगाइबा अमा फावबो तसेंगना मदु हाइरगदी अखोइ इसाना यानिंगमदबदी याइ मदुगी चटनबीदुदा आइगी इमा इपा ओइबे आइगी लैकाइ ओइबे आइगी खुनाइ ओइबे लोइनमा अदुदा यावरिबनेबा अदुना अखोइगी पेरेंट्स से सिदा अमुक लाक्सनिंगिसिना कइनो हाइकांदा अंगांग अमना पोकलकपा मतमदा मांगना उदौरिसि कनानोबा माना उदौरिसि कनानो मागी ममा मपा अदु खक्तनेब मागी ममा मपाना खनबो वखंदो अदु खक्तनेब खंदोइसे अदुना अहल लमनसिंगना हाइतारे आइगी ख्वाइदगी वरी अमा लೈ याम फजबमा अइगोंदा अहल लमन हाइबिरंबा ख्वाइदगी फत्तब मीसे ख्वाइदगी फत्तब मीसिनसो मागी दमक्तदी ख्वाइदगी फब मी पामी ख्वाइ फत्तब फिल्म द बेट हाइरोना अमेशपुरी गुमनो पामनसो माई मया नुपा ओहिंगे हरगदी मा गुंदा द थाजनबो होनरोय को अफब मी मदा मा थाजनबो होनदेबा माई मचा मया नुपा ओइनबो को अदुना आइना हाइनिंग जे करिनो हाय कांदा ममा मपा ओइबसिंग पामे मचा द करेक्टर फजब अफब लमच चटबा निशा चादब मोबाइल पाइदब लाइक हैब सुब नोंब कनबा तंदब हाइबा अफब क्वालिटी सिंगसिना योंब मचा ममा मपाना पामेब तबतबु हाइबा क्वालिटी मयाम दो अंगांग सिंगदु उहनबा अमा चंगेबा ममा मपाना नत्रदा अंगांग दुना मोरल फजबा मपासी कराइदु उरुदुइनोबा मीजे कनादी मतौ तमकदुइनोबा हाइबे इनबा मचा से कराइदु उरुदुइनोबा मचा दुना इंग तप्पा मचा अमा पामिदो इंग तप्पा मीसिमा अंगांग दुना कदाइदु उरुदुइनोबा माना लेदुइदि स्कूल युम युम स्कूल अदा युम दा ममा मपासिने अफब रोल मॉडल अम ओइबा चंगेब आइगी इचादु फनिंग तारबा आइगी इचादु अफब अंगांग अम ओहिनिंग तारगदी ऑब्वियसली पेरेंट्स ओइबिरिबा इसा इसाना रेस्पॉन्सिबिलिटी लौब तारेबा आई इसा इसा से फबिनब तारेबा को अदुदि आइना हाइजनिंगबजे अदुगा छात्रगिदि हाइनिंगो मयाम लेरि नाउ अदुगा नोइगी ओइना वरि सारसे को अखोइ ओजासिंगना माइक अमतंग अरेंज तौबियो आई अंगांगसिंगा वरि ngaktan साजगे so education is kaino how do you define education education is kaino kha noi khanjaba do dum hairu ko pakhum di pc ko education is kaino any students out there how do you define education nate adum hayo ba na whatever noi education haise sini haibado सिदा लान में चुम्ब कहीं लेते से हाई वरी सासे बा मतलब लोग रोसे okay now let's get over ko what's your name nang nami kai koi ha
Vusra, very good. Sit down, sit down. Vusra na kume education have said knowledge gain to wini. Very good. Kuba kusiko. So let's give it up for Vusra. Very good. Education is all about gaining knowledge. Knowledge gain to wini bako. Another question nama hangage ko. Churup thak pasi phabra. Pate ko. Amdang khara kana hero. Ado churup thak pa mi uraba. Noi pusi the churup thak pa mi uraba. Ureka. Ado makoi di khangbra churup thak pasi phate heba. Khangi ko. Khara kana hero amta. Ado education is all about gaining knowledge. Knowledge stansan bane education si. Churup thak pa phate hai knowledge stansan ba kaubra kaudabra. Kaui ko. Ado di ngasai churup thak iba mi do. Ado ki do knowledge yaubra yaudabra. Yaui ko. Churup thak pa phate ji moi khange ba natra. Ado churup ti thak pra. Then education is kaino. Ado di knowledge stansan ba oiribra oidribra. Karai drom soirabo. Ha. Kai drom soiri ko. Now, atopa question amaga hangge. Graduate oire ma laiki hai thabuk phangde hai ba taraba noina. Tare ba ko. So class 10 student amaga tang stand up any student of class 10. Okay, very good. Nang ngasi phau budane class 10 phau da tam krise. Nursery dagina class 10 phau da nang na tam iwa whatever subject that you have studied ko. Nang na tam ise Siki sidagi nangi punsida nangni hingbada kari da sijina ba yayi na khale nang any sijina pham am ko puthoro nang school da like ta ibasa siki sina nangi practical life ta sijina ba ama kakting just one akhoi ji samaj sida phanna nangai gi damakta sijina ba yayi kari sijina hero ozana takpa ma school da nangi like ta yaw pot ama nang kari sijina ba yaw hero discipline da. Okay, very good. Nang namin kay ko Busra. Masu Busra ko bro. Okay, very good. So let's give it up for Busra once again ko. Discipline have say school da tami aduga sige si mana sijine have na atai any students for class 10 from class 10 ki satra na ya. Noi nang asi for the class 10 for the tami iwa noi ki school da tami baza noi ki practical life ta kai sijina rage. Yare. Now, confusion am lay ba koida. Yengo? Ai koi gi mai pa na yam wana honaraga. School fee thi, school ge ming challi. Ai koi na nukti gi ayuk ngana chak cha boi cha ta boi school da chatli. Exam thai ko oja mayam amana like tai. But for the last 10 and some more years, sahi tara hen ai koi ni school da like tami baza. Sikari gi no. Aduga sina ikoi ki punsi hingi bu punsi mahing chida kari da sina rige have sida ikoi confusion am lay. This is the state of the education system that we are having right now. Sineva ikoi na tamiba like sibu ikoi na sina draga de kai dor doi no bo. Chumra chum da bro. Chumra chum da bro ba. Sume ko. Adu ergadi nang che chahi tara 3 en tawre ba nang che. Khongup sana ba na. Khongup sana bana nang si sahi tara train to kan nang si khongup saba hei trebo adu erga nang education to ki value do leiribra leitre ko yaningi ko so now education have there ai haining is a nate education gi magi asen bo han thok mayam am lei education ama high education have there magi wan thok mayam am lei adu magi aseng bam wan thok ama ai ni yam pamjaba haidana local agadi education have a city akhoi gi manung da leijaba innate powers ma amalai innate talents ma amalai akhoi gi pukpa da yorpa ngang thok sak torpa gi thabuk shuba gi sana khotna bagi lai yek bagi mayam bu lit bagi afawo khan khan bagi akhoi da talent mayam amalai ba high ba talent mayam sa sigi se groom torakanda mase practical oina pragmatic oina thabak oina implement to ya bagi damakta live system du bu kari kawi that's called education. Aduna education se kari haira. Education is nothing but the system of modification of a human behavior. Miyoi bagi behavior se modify to thokpa. Miyoi ba se ma masa mathanta na hingba ngamoy na khalamba do
मा पैसा तानबा ngam khalam bodo पैसा तानबा ngam ba that is education mioi ba se phatta bo khan khalam ba se apa bo khan khalan ba that is called education mioi ba se phatta ba chinjak charam bodo apa ba chinjak pise ba that's called education mi amana marom dom karam haina magi makhung sida lepa ngam ga de na tai ba do that is called education adu kai noi khoi education sida kadai de soi yengu ko noi sida yauri ba nupi masa sing yum da phi sa ba ka yawi kuthang ka lo phi sa ba sing phi sa ba yawi sing okay very good ko khubam ta ku sim moi gi da mak ta yum da sak thong ba nupi masa sing hairo kuthang ka lo wang na thang ka lo kai no ne e sak thong bai bo e kuba ku tu ini kai no very good okay nupa masa mu hanga ge yungi wai sit pa nupa masa khudam thang ka lo se tau sana ba din na te ko asing bai ro o kuba am ta khu ge ko okay atu de ki yungi chak thong ba di yaw bra nupa masa nupa chak thong ba yam yaw ro me very good yengo bu ko master tamani engineering tamurani medical ke tamani aduga chahi kunthra mukka surani ko aduga chak thongba heite ga tawba tar bo noi noje tare ko ai sir samu phone hello sir lakpiri sir sa irong ichilla na haji irong chirai mane sir lanthoga dum irong ye kwang madu we irong chirai na dum hangbiro aduga RM school na sir samu je phone tawsalak pa ko adada sir da mafam du khangdra jani adugine so noi ga dum ai entertain tawri ni ko sir lak pa ngai boina wari sum sari ni noi ki question amak ai lawdoi ni so aina proof tawni ngi point se kaimta na te da Lairik tamba hai kanda ikoi hojik se kamai to ge kanda over protected oireba maruina si khungak dadi yam leitri aduga parents sing yam section bige da uneba over protected oiba angang tuition thin ba ko si angang je masana tuition adum chalan ji wa ai khidang tension jara ke ko angang tuition je masana adum chalan ge da umni mana tuition jo chatta bo hona bada makhung na chakera cycle na chakera adugi means ama mana puthok da uneba ai khoi de problem mayam ama legeneba there will be a number of problems in our life ko Aikoigi punsida, aikoina mai pak na bagi damakta if you want to become anything, if you want to become a doctor or engineer or IS officer or professor, oining mamo isanoba, adugi nang na chakado ba lambi do yam na taru ba tanan ba smooth oi ba lambi yam na teb. Ko other hurdles mayam ama challenges mayam ama lay gado inebo. Gyanda redana. Aduna example malay. Sana ounce ma. Na changana sana muhura mahiro ni. Sana muhura ma phangnabu hona bakanda Laikom kayam yam na tawba darka lay khang bra laipak kayam yam tawba darka lay laikom kayam yam na chamba darka lay khang bra sana muhor ma luthuk na bhona bakanda sana muhor ma luthuk na bhona bakanda na laikom je tata mapol ahum mari gumba tawthuk pam darka lay ko adubu sana do kg ma luthuk ka herga di kam tawthuk darka lay kam tawthuk darka lay ni Noigi irong chirai sa sida lay riba lay pa puna magsiamak luthuk pa daka lay neba sana kg magi damak tadi kaino haining singang bra adu ay rasu noina khan bra ba sana thiba oina khan bra natragana lay pak luthuk po ina khalam gadra ba sana thi riba miduna kamai khalam mani mana udosi sana kg du khakta neba sana kg du luthuk na ba na oina mana lay pak se law sangam dagi pari mayam mama si luthuk ka doine Adumai dogdana noi gi punsi sa noi na pami ba panthung do adu phangna bu hona bakanda na khoi gi lambi se yam sput oi ba lambi ne na noi na khallu no khangbra adu khallaga di lan ge ne ba aduna ngasai gi education da mukla ke ba ko education aduna education ha ba sida education gi wan thok se kari no har ga di ne nang na mapung pha ba na rom dom le pangam mi ma oi han ba do education ha ba sina piraka do ne ba adu gi mi do mapung pha ba the qualified oiba mi ama oina nasana thanta self independent oiba self reliant oiba mi ama oina semapangam nabagi process madugi mechanism do neba education hairize adugi system do neba education hairize haiba system do na nangse mapung phaba mi ama ohen bangam dragadi adugi system do fail oiba system ama oirineba oidoi neba karige education ase karai da laigre mai wan thokse hojik pinari bo wan thokse
class in the mark khara yam phangba 12 ta mark khara yam phangba adu by who or group sakagi thabuk ama tawba that is education ne khangre education hai basi tadi nang na sana hoji yengo yam chawa problem se si aikoi ki khungang ngom da ne si gi leina mayam je nahan dana bai koi parents sing no hona gadong ni angang sing yam over protected oil loi da bani ko angang sing je expose to gadong bani expose to gadong bani angang sing je expose to bai je kaino hai ba matam da khudong chada ba amati khudong thiba mayam amada angang je lang thok gadong ne angang je turien da ne thadadra di ising da ma je amtang chung thadra di iroi bu sungai hiroi ko hai gadra hai roi dra hai roi ko aduna turien song da change ba iroi ba hina ba gidam iroi bu da hai gradi ma ne hayeng turien oigera purkhi oigera pat oigera samudra oigera ma ta ki ba matufam da ma hinga do bune ba hado hojik ti ke do re yengo parents sing na to doi jangang sing je school chatle band chalhalani tuition chatle mama pa na thilani ko phi thi ba chatle parents chala ga phi thi gani everything mama pa to gune ba ko macha gi tingkhang mallaga bu pisai ne mama pa na yaw bra sida tingkhang malla pijaba macha yaw bra sida yawe adu fazani he yeng ko sineba aikoi gi education ja swaida blah 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 na aikoi gi like ta khara pari ba khole exam da khari this is not education si education nate ba education habadi nangi oza sing se sigi moi gi mawong batau moi ni assembly na ngangi ba sai ba mayam da adu gi dam ju education ne nangi laikai da nangi ahal laman nangi ithau nangi ipu dagi moina liri ba funga wari mayam du dagi tami do adu education ne khunai am gi chana rol dang na khangi do adu education ne that's all education aduna education hai ba gi wahan tok se nauna ikoina reading to wa ma change karamain change ha kanda han gi ngasi dagi chahi tara kun gi mamang da leiba nupi ma aikoi gi mang da phami ba ima indon ise sing se makoi di kai sak thong bu so hai phi sa ba so hai lau kum ba so hai yenjang napi tha ba so moi de hai samban kha ba so hai hingon koi ba so hai moi de mi moi ne yum ma pan ba da chang ba machak punamak skill punamak se makoi de loi na mak hai ba but howsiki angang sing howsiki naharol sing ai isa yaw na hai tare ko aikoi me am se madu ki skills me am amata yaw dre ba koi de yaw ri bra yaw dro bo yaw dre ko aduna education ki uhan thok se aikoi ne reading to ba changi aduna hayeng ne stage ama da at certain stage compete to bang amu oye ngasai ki over protected oiraga lakpa satra do mama ampa na tingkhang mallaga lakpa satra do aduga masana hona jaraga school da fee thi da bagi campus ta lepaganda exam thagi ba satra do santhi khulaga mayung gi mating pangamba yum da fee suramaga waisilamaga mama gi mating pangamaga lakhi ba satra do aduga at certain stage sangam narakpa matam da dina amadu di yam nokrane maram di matam du da ne education ki asing bo han thok ase khang ka doisi ko aduma leire so couple of questions sarju lak tore ko adu question ama ni de noi de gi loge aduga aina ngang dori baje noi gi na kokta kam sang dori bano hai baje amaru oi aduna whatever yam na ngang asu yam na ngang dresu na khoi gi relate to ba ba hai tare noi de kana ga do po to kang ngang ni magi ni maram di mak amada ko bucket yaw ba ising du pulap hijan ba chan gadra chaloi ko aduna noina kari khangning inge ha ai khangba pame ai yamna khangjaru ba hijaru badi nate mayam na nuksi bibagi sumkhar ga kobirakpa ai gi nuksi jarabu ojani sar samu aduga sar dhanabir moina jo he pubi ba ko adugi mayam na khaga nuksi bibaga adum kobirakpa si dai dum wari chanabagi tanja do lojabani ado ai students sing dagi I'll take a couple of questions ko aduga ai dum lo shanaba tanja do lojage question any questions from students hangning balai bra okay very good okay so question hangena ne hangena lekhat pangama ba question hangena decision lo banga mi sa sengo noi question hangni mo mayam am le rongani ko it's not about me sa Dhanabir obi ai sar samu obi ai moi lai ngai question hang go dong ne noi nungti gi moi uno phangadro sar samu la khadoi si college ma ki principal ni mala kadoisi magi life si manipuri quite the most prestigious college DM college sai to the masid associate professor we ni horin moi question yam hang wo ba ko mana ngang bu ti noi ke chana ba ai chana da ba ai ba sadana bi ngang bu su ko noi lotion ba ai lotion mangam da ba ai but question hang already nangi problem solve to horo doi ne ba ko
So noi me am na question hang na ba noi na kuk to chu brain da de wakhan me am khalam gani to bu noi na lekhan na bu hana ba da you are taking a number of decision me am lori ne ba ai na hangura ga chok kadra ai kai gadra na adu mana lekholak pa matam da de ma second time lekhol pa da de adu decision me am the low roe ma di am line to ne ba ko. So what's your name? Zakwan. Zakwan, very good. Ask me your question. Sir, who are called perfect? Perfect. Sir, aduga, ay na amta na sumbi. Sir, ay di asoy ba ay di aram ka sir. Kapdo magkanga de games. It's very good, very good, very good. Sit down, sit down. Sati na phajaba question amane perfect hai base ko. Perfect ki definition se. Yengu ko perfect hai base. Ay Islamic point of view da ki purak ke. Aham da perfect ki definition se pi ke ko. Mayam da. Yam nungsi man perfect ana hangak pase. So how many fingers do we have in one hand? Ta de noi mi ani ka khumaya bro. 5 ko. 5 finger oi ko. Sigi finger manga sida ama hapsal se bauji. Finger taru. Swala ji ko. Kya surek ji? Si hapsal akanda ngasai 5 fingers khak lai ramba khut cha. Si hiena phaba khut am oira kadra. Oira kadra oira kadra. Kana kadra ba sida khut taruk pan ba mi myam leitro. Moi singdo khut taruk pali do aphabane na khanna bra mayam na. Aduni hena kana da bra. Kana de ko. When you take out one finger again. Finger manga le ramba sida ki finger ama lo tho kya le hori. Ko listen to me very carefully ko. Sigi noi ki lifelong ki oina kana ga do ba por man hangi bu question ja. Ai ngasi noi da lige na kaim khalu ba na te ba ko. But I think it's just because of his question. Adubu si kaya bu amaru ibnu the noi tar ge yengo. Could say 5 fingers alana go je sheme mapuna isona go shema matamda could amada bayam puna makiwina finger manga pale. Finger manga si dagi koina amma hapsalasu that doesn't make it better. Aduna hena pharakpa could amu oyakte. At the same time could finger manga si dagi finger ama lo thuok taragasu aduna hena phaba could amu oyakpra. So the perfect si no? Ha? Could amada kuza manga pan baze. This is called perfect. Sige perfection ji karai digi oithu ekang bra. Tomba. Ko. To all my dear sanas ko. Sige perfection je. It is possible only from Allah. Allah natana ne. Sige perfection ji oihen baya baze. Kaip ta leite. Allah na semi ba Allah ge creation sida Allah na oihen ba natana sigi perfection sa kari gumba puna ma phone oihen ba de ko sigi possibility am ta leite. There has to be certain defect. Pot kodi ma ge defect amam yaw gani ko perfect asi yengu ko similar perfect ki what is perfect that is the real definition of perfect. But I khoi ki Islamic point of view the kari hari Allah na perfect oina same ki baza it's only the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adu fauba Allah na mistake commit to holle karigi perfection hai base la hinda bagi mamde perfect ase kaino it's only Allah khakta ne perfect oye na khoina lori ba poching ja sisu imperfect ne ai khoina mioi bagi brain ja sigi capability si yam wang e to butu mioi bagi brain ja sijin ba ngam bagi chang si yam ne me for example Albert Einstein je prithvi the brain khwai de ki sijin na ki nu pa ne hai dan khali ko adubo mahak na magi brain ki sijin na gri ba saruk che 20% yote ko that's called perfection. Nanga nasaki asoi base kamaina khanga the gay hai base siniko. It's very good question again. I koi se mean isaki asoi ba harak pada koi harau bra harau bam to kudang galo harau eba as harau ba ading hom sigidang to kuba kusiko hauren aroi ba dai kuba kubai maram hairam magani aina lo chan doise ai koi isan isaki asoi ba harak matam da ai su sauninge ko mi loi sauninge ko ado isana mina hairak do nataba isana kamaina khanga de ge have it's very important question nang se yam one choibam change we have to be very sincere to ourselves isana isada chittau daba isana isada thamoi sengjaba ado itara ge ai ge soiba se yam laina khanga ne ba maram de koi da kari lai conscience hai ba podama lai ai koi da sense ka lai how many senses do we have 5 sense lai ko 6 scenes hai bama lay 6 scenes ama
aina phataba thabo ama tawgena khalakpa mikup to when I have started thinking about committing any mistake aina phataba thabo ama ek tawgena khalakpa mikup to adugi mikup tu da aigi thamoi gi manung sidagi ko voice ama khak lakane makol thok taba voice ama khak lakpa laktabra aina phataba thabo ama tawgena khalakpa mikup ta aigi thamoi da for example ai exam ne hayeng ji exam ne ko hayeng exam ne draga exam kuidre aduda aina lairik chi pararoi ge ngasi di tumsal lage na khanba kanda ai lairik pa khona hairak tabra hom tayo hari ko adiki conscience haibam loyebo Allah na miyoi basi semba matam da ko Allah ki creation je angak pani ko sida ai khoi the sixth sense haibam pireba ko sixth sense na adumak reflect obang ngani tawbadabu ai isa da oida bangang jada ba ai isa da thamoi sengjaba ko mina ai ge soiba hairak pada sauri ba aina ai isa da mi isa ge soiba khangbadi ngamoyeba ko aduma ko I hope I have answered your question. Anyone more question ko adugo lo shalase? Okay, very good. Busra question hango. Okay. Okay, nangi question to sairo adugo mage muktara ke adugo punno khumage. On the role of student youth in social progress. Si matang sa explain. Role of student in social progress. Youth in social progress. Okay, very good. Youth and social progress. Okay. Okay, very good. Nang mingay ko ba? Salamat, very good. Ko salamat ki question sigi kuba kuzi ko. Okay, very good. So Busra ki question hairo. Satra ama oiringai punsida tungda afaba mai pak pa misak am oina bagi damakta kari tawgan haibudu khangba pamisa. Okay. Nang kai what do you want to become in your life? I want to become a doctor. A doctor ko. Doctor oiningi satra moina kari tawgadagi have sine ko. Okay, very good. Yare? Any more question lady bra loi la oroge. Okay. Okay. Komo. Hango. Sir, my name is Raheijuddin. Ideal student mo oinabo honabada kai to kadage sab manare ko le adadi Busra ga nangi mingdu kai heba Raheijuddin. Okay, Raheijuddin ge Busra ga sab manare aduga question laitre ko lo shalake. Okay nangi du hango aduga aigi yam nungsiba nga amusu mangda lepi ma so mangan ge kai heba ai si phajana lokson bangamdre teenagers teenagers haro phone de dictava very good. Okay, yeah अब सिद्धि का माइनस सेव तो कुछ के है बिल्कुल. Okay, अदगी ऐकोई की सिगी इनाउपा अतोम बसी सी यूनिफॉर्म सेट बसी माँ कहीं की यूनिफॉर्म सेलेक्ट करी नो अतोप स्कूल ने very good. अतो इसे नंग लाओ सिदा हंगो ना क्वेश्चन दो. Okay, beautiful question. What is your good name? Bilawal. Okay, Bilawal. Okay, pamo today. Bilawal gi sana khum do age. Bilawal nang le kholo som thoro. Yung ko. Nang gi mit na mo khum jalo. Na ma duno ai u bangam bra. So why do we have two eyes? Okay, and then namu kumjalo tabra taiko. Okay, sit down. I sigi wang sigi pakum makal me amama thok na PBI but pamo aduga spiritual over context sagi habatare I get dharma gi over mi yeng dagi I pizage ko I koida miyoiba haibase natragan any creation ama I koi ishwana shema matam dana I koi miyoiba da I mioi bada limited oirize quite limited oirize karino hai kan da punchi have sine punchi have sine hendok pa yate punchi have sa I koi da chahi ke ano hingba yarize ha hek aina siba du dagi ngasi sira su yare natraga na aina chahi chama natraga na chama kun trust hen hingba yadre ko yare ko sima yarba tabu sidi yadre ba sima shwe yadre ba sidi limited oire limited oire ko sune I could have meat any peeve. Na any peeve. Kidney for any peeve. I could have.
then khong se khong ta khir ka su hing ba ya bra ha khut ta khir ka su hing ba ya bra kidney na ma yaw dra ka su hing ba ya bra yai ko ai khoi the multiple options ai khoi the pi ko ai khoi the pi ba brain chap man na kari no ha kan da ai khoi gi brain ja sida ai khoi na sijin na ba ya ga da ba ja brain gi sidi medical doctor amana ma ge technical answer to pijara sunu ko aduna ne spiritual oina feeling is ai khoi gi brain je feel mayam ama da sijin ga doi ne ba adu bo ai ne hingi ba punchi mahing chida di ai gi area khara da ne ba ai gi limited oi ba punchi se si ga ta ne ba khoi na brain se sina doi se aduna brain se khoi na mapung phana pura ma bawo khoi mapung phana sina ba ngam de mit se mapung phana sina ba ngam de sometimes aduna ai se donate to we aduga kana gumba donate to ra kan da kana gumba patient amana mami tang ba mi amana ai gi mit se lo ra kan da hing ba ya ba kidney fail or pa mi amana ai gi kidney se pi ra kan da ma na hing ba ya ba ai khoi mi oi ba da yaw ba i se khoi mi oi ba da yaw jari ba potential mayam se loina mak sin na bangam ba gi oi thok pa ja ai khoi mi oi ba da leite kari maram gi leitri ba no har ga di ai khoi gi punsi se atu matic tel le ko ai khoi de pot mayam ma di pi ba to bu at punsi di yam na atien ba punsi ma gi shona pi atu gi da ni ko beautiful question ko very good okay mathang the mobile gi si ko yam maroi ba question ni mobile gi har kan da si chuko ko ro da wari na te ko example am khak ai pi ge ko sida khoi chopa khangi ko khoi chopa khangbra khangi ko khoi chopa da khoi da kari happy khoi na ha khoi chak happy ko khoi chak si english da kari ko wi vet ko wi ko khoi chak se nang na khoi tha e ba khoi tha e ko khoi purkhi da khoi tha e ngak tang lep sira lep se acha pa ki ge ro okay ai khoi na khoi thak pa matam da ne khoi chak se ui ko khoi chak se nga du na cha ba kan da kamai to wi khappe ba oh very good nga du na cha ba matam na nga du khoi du da yaw pro kamai to ge ba khoi chak se am tang cha ro ba nga se hingi dra hingoroi dra hingaroi ko si tha jabra ha adu nga adu nang na khoi de lo thu tha dok pa yaw bra mi yaw e okay very good okay yaw bus yaw gani adu ko wari sama matam da du maina some of you have the courage enough to crack joke ai adu appreciate to we ko maram de ai se khwai de karan tarak pa satra ne karan tarak pai de yam ngausan da na ni sa pa sa sara ga parai yam pharak da pa satra di nate but maning de ga phamaga ko sumaina karan mana tari ba sumain ta ba satra ne ba ko aduna I appreciate it ko ado aina haining se sini ko ai khoi na khoi thak pa matam da ngak tang phagi ju gai chu tawre ai khoi na khoi thak pa matam da khoi ji da mangon da pija do ji de magi mabuk than ga da ba chak na te ha ba ko mana cha do ri ba sa mana cha ga do ri ba ai khoi na chak maru ma na tra ga tin throk matat ama adu chara ka da ngasai gi nga si gi mapun ji loi khra dong ne ko magi aroi pan dung mam ji kari no ai gi ima gi gas ki mathak te leiba khang du da loi re ba mai mapun ji se loi do yatro kana su khoi da phara ba nga se thaduk ta de ba natra asin nuai te ga na nga se thaduk na ba karam te yaw te ba kari no pami se khoi thai ba mi du na pami se kari no magi khoi sak tu ulaga nga du pha ba na tro pami se aduga chamana iba nangi mobiles aduga chamana iba nisa drugs aduga chamana iba nang na ari madam matam manghali ba mobile yang ga matam manghali ba do aduga chamana ba pone nang na mobile de addict oi ba nang na game de addict oi ba ba kari mata na te ba nang sa ising manung da leiba nga amane ba my dear students ko noi se ising manung da leiba nga amane ba you are all like the fish on the water ising manung da leiba nga amane ba noi sa se noi na sa gi mathak ta khoi chak mayam ma lei ba ko khoi thai ba khoi chak mayam ma lei ba adu gi khoi chak tu u matam da nang gi sing manung ga di kari lei napi lei ko napi char ga hinge ba nang de nang na u re ba tin thok kum ba chak kum ba khara thadar pum ma arang ara khara ui ba ko madu u matam da masi di aw ba bo ni asi yam dang chahor di loi re ha nang ta nei ba du gi poto yam nu bai ga do ma le ba nang na gi khoi chak tu u matam da adu gi khoi chak tu u matam da na nga gum ba na khoi sina tap la e ba aduni mobile pai ba drug charis how do man talab ka se chari ba how do man na churuk ka se thauri ba how do man na number 4 ka chari ba how do man na guli ka chari ba nuai do man na game ka sanaruri ba
adugi khoi chak to one star ubu missing do kari oigani moi gi mat panthung bam se apabo oigedro phatabo oigedro mai pa po oigedro mai thi bo oigedro nisa sa ba mi ma mai pa khi bu ro bro chamane ko chamane game da lai chu ro ba mi ma mai pa ko mi ro ba noina lairik pa ba satra ma ga game da ngau ba satra ma kar ma mai pa ka da ke obviously adu de ai pa kum pi re ko adu mobile addiction oi bana phabro oi da bana phabro adu era ga no one can deny the importance of mobile phone ki importance kanam te deny to ya de ba uji angang da mobile pai ga no hai bati ya de ba I won't say it angang da mobile pai ga no hai ba se ai hai roi ba maram te mobile se sathi na kana ba adu ga suk choi choi da na yaw da ba ya dra ba chang da ba ya dra ba pon ma ne ba mobile se ko ado mobile se ai TV de interview ma lawe science school satra ma mark se all India gi 17 ranked NDA fawe aina hange matam du that was during the COVID pandemic ko COVID matam dani aduna my school ka di aina how do you prepare ko for this NDA examination na hangka da man hai mobile adu su YouTube no lo YouTube yeng draw so there is a quotation amalai ko kari hai ge hai kanda a man is known by the people around him ko magi koi bida le riba magi maru mapang do adu de yenga mi gi masak khangane na and by the book he reads na mana pari ba lyric sing du ma se masak khangane na ko chamma na hojik se noi na sa se angang sing to all my dear students and also parents sing na khang pi yu oza sing na su khangjan bi yu angang sing se ma mi oi roi se karai de khangani ha kan da ne magi YouTube se sang bi ro ba YouTube se sang kan da magi watch list se mana yeng ki ba video sing se si yeng oba aduga sige angang se kari oi gene se dum khang ba yare doctor winning ba satra do class 10 the doctor fawbang ambagi knowledge nang tan ba yare mobile da aduda nangi medical ki class punamak knowledge punamak aduda leire enough more than enough UPSC tharaga IS phawge na khanba satra mana UPSC coaching enough material leire aduga YouTube to kang yenga nang adum UPSC ki IS oi ba yakre rank 17 fresh the phawdi ne hojika ngang chi mai maming do now ba ba kaino ko aduna mobile se chumna sijina bam sange ba game sana ba nataba video sing do yeng ba change America ki class Mumbai ji to class Delhi ji to class lo yaurabani physics ki chemistry ki mathematics ki arai mong da kamai ta have se lo yaurabani YouTube ta Facebook ta lo ni yaurabani khangda khudi mak ke hangpham se Google yaurabani aduna mobile sijina no de hairoi but mobile chumna sijina view have sini ko and aroi ba question adu hair ga ilo chalage ideal students ama ko afaba satra ma have se aza lauribra okay afaba satra ma have se yamna kaido banate da ideal students ama se ngasa ideal students hangbu satra dom ta ko nang noi class ta khoi phaba satra se kana ning khalle noi school se da nang ideal students ne khan ba satra se kana ning khan ge so whom do you think as an ideal student in your school I am a close friend of salamat karay na hogolo ideal student hogolo tingke okay ma se ideal student oi je kai gino mangon karam quality yaw bugino aina mase yam phai na khalise ai ki awar pa de am mating pa paisa nung sa pu bi ai aduga magi mabuk si am sim ba okay very good yeah honesty adugi mathanga ai ki akhang ai de okay very good okay very good for salamat kumba satra ma groom to we school sigi damak to appreciate to jari very good aduni afaba satra ma haija aikoina khanba matamda like la su phajana haiba like yam paba ozara question yam hangba adugi mayam to afaba satra ma gi magunni aikoi loina mangda khangi ado aina hena appreciate to ribade hoji question hangi be inause Raheijuddin haiba natra masi kari gino haiba matamda mana moral element mayam ama mana ideal student ama da yawgodabani haiba je mana pukhale mana uba mage ideal student ama afaba mahiroi ama gi magi meeting da
khangda haitaba mayam ama tathok tasin tominaba haibadi matiang pangnaba yam helpful oiba mathamoi sengba mabukchel chawwa sincerity and honesty masi leiba mi do aduba ideal students say that's enough. You know what is an ideal student? Nang hairibaduni ideal students is nothing more than that. Moral, character, manner, then intellectual sigi mayam sigi quality mayam si yaw satra dun, that's called an ideal students. Adu loina mak ideal student oigedo une haba leite ko maram di ideal student oidaba satra sing du oidre na mayam na amuk khana gi tar ga ti loi manga dra haba question mak lae marak sida aina yam nungsi jaba ai gi oza Dr. Raheijuddin Sheikh miyam gi oza samu hojik lae ado aina dung asigi anchor gi role ji lorage ado mayam punum ke aba lojara ga ikai khumnajari bai gi oza Dr. Raheijuddin Sheikh Principal Lilong Horobi College ai gi oza bu ngasigi stage saksi da koksinjari sa somda som sangsi som sangsan bi okay ai nang sai haijaba duni ko sarla ingai da question yam hausi ko anything any question hango sarda sarje multifaceted personality ni sagi maithong amadi sagi character si magi makhal yam yami bhag masa se physics ki oza mani housing na management body oidoi ne ko school ma ki principal oi bai je sigi je management head amani administrator ni hoji oirisina then in the field of culture art and literature the thodoi dong na masak naiva manipur miam ni kai khumnajari misak ni adaga then in television manipur ki television ki history the pioneer ni ko hiram mayam ma da then eva da ko publication the literary works ta natragana research work ta aikoi sar gi contributions a manipur miyam na thudoi dungna sar gi matik magun je thagat na ribani sugumba to an quality mayam amana yawba adugi mathakta co curricular activities sing ko debate kumba quiz kumba sigi mayam si da manipur da anuba yawol mo purak na hona bada yam chawna contribution piba adugum masak nai bo ozani ada aigi oza siga nagna loina jabadi yam kuire adubu sardaga ina tamjabadi sagi mawong matau sana ngangba ko khudungmak ai tare sana bu ngangakpa sana bu tawthorakpa hek sana bu tawrame haiba khudungmak sai pamjare ko adui mayam da tamaga man boy man da boy khar mayam da thabuk tawjabadu da ni mayam da khar masa khangbiri baje ado aina aigi television da hek aina haiba ko ngasi amtang sengdok jage ai mayam da aikoi muslim ki ama leiri Muslim ki di aikoi ki we believe in only one God haiba aikoi mapu amakta thajaba mahak na taba kana gumba ma phau dai khoi khurumba yate ko mayam puno pui kai khumna ba mate thagat put pa kai guma problem te leite but aikoi na we worship only in one God ko aikoi puno pu sembi ri ba mapu mahak khakta boi khoi na khurum jai ko mahak na taba kana gumba amada khurumba haiba wahai se aikoi na sina ba yada ba aikoi da restriction ama ko lei ado mayam na yam na khangna de television da thogla kan da kamaina greeting da gada gese khangda dana aikoi gi meeting na ayam ba matam da kari hai mayam salam galoina na kurumjari yana aikoi meeting khara hainai ya bako ado aina tamjai aigi oza da gi yam nganna sana hai ko sana hai badune aina television ki aigi opening remarks se aina hojik pudi ai anoba television channel ma da work tore ngasai haja badune north window hai dana ado hana de mami tv de lera mane no mayam na choina taba mami tv mi yang chabiri bo mayam puno putaram nokshari kai khum do chari ha basa aigi oza na hai bako Information Services Television Network ISTV mi yang chabiri bo mayam puno po taram nokchabagalo ina kurumjari ai sargi konjen se tamaga mingonda yam no ambane adu sar mamang dani madu tawbung amjadre aduna sigi sargi matau do tamjaraga ngang budu boiro sakbudu boiro khara sana thangbiram footstep mayam do adu tamjaba aduga sana su guidance piba aduga mateng pangpiba mayam duna ina sigi mafam sida lepang amjabani madugi kai khona bodo ai gi oza sa samu amazung asai lakpiram ba Dhanabir ani makti kai khona bo chabagalo ina ngasi gi damaktadi mayam punam puthaga chari sarngai boina yam sangna jungangre mayamna madugi namto waro biroi mayam thaga chari Thank you sir mathangi asedi program asiga mari leinana wafam khara kajik thambina ba mingwen hangatsarabada sir Dr. Raheijuddin Sheikh Principal Lilong Horobi College na haiba program asiga mari leina wafam sing mari khara kajik chumna thambirakna ba khangan jari
mayam punna makpu ikai khumna bu utsai taram no oksari miraz dauna ko aine hengang baga ama judum thole mana khangri buje keno da ai mobile se paira mana mu record mu to duini sini record to buse ate ke sunate suma habit oi gi begini ko ai sak yam phajai ga haidana to budinate ai sakse mayam yang view ki bam yorong ni mai ge chau chau raga mit ke irau lau raga ngak ke iten tel raga yeng bada koi kari hai tare hamti tamti ga hai bado adu gum bage mawong ni ado hamti tamti oi jarabesu hero kumba yabra hai dana kayara kan hona jagare adu bo ai ngonda du main to hai du tamak taram ni na adu mo oi dre ai jo dum try to ru dre adu som da sum hona jabani waro biroi kanjari mayam su dum angang sing se masisu isana ngang bese isana record su sum tauraga amu taraga aina ngang khri bese phajarbara phajadribra kari asoiba yauri ka haibase yeng basisu yam phaba practice amani maramdi NEP 2020 ena hairi basidai National Education Policy 2020 se sigi matung inadi angang singsi classroom da oja singna whiteboard ta blackboard ta marker ga chokka kariga iraga tambiba homework khara piba adu chimpa porakpa parikhada iba mark phangba sumaina tawra roiko sigi mahuta angang singse kari kanana karida hainari bage haibase yam kupna yengbam changi oja singna school da yumdana mama mapa oibasingna adagi lekai gi ahallaman singna imanaba singna nangonda lekai gi ahallaman singna mase nupi macha sidi masak mato gazu phajai ngang basaksu yam hai mase television gi anchor am oyani ka haina sum hairabadi mado honagadabani haibadi oinanabo honagadabani hajariba maramdi nahaki maithongda mityengda wangangda sangangda nangi tonganba gunnama leibase ahallaman sina khange haw aduna ngang basakpa personality development haibase masisu National Education Policy NEP 2020 ki matung ina component ama oiba masidai da course oina higher education da dia hojek value addition course adana university Manipur University ki makhada NEP 2020 ke syllabus drafting committee ahum makta ye dum yaujabani ahan bana skill enhancement course haiba skill sidai da karamai tawrage enhance tawni haiba sigi course ama ani subada value addition course haiba ma value addition haiba sina angang oiringe de ki hauna nupa macha nupi macha singse karida hainari bage usuba hainari bra isai sakpa hainari bra wangang ba hainari bra sana khona bada hainari bra ate kari hiramda hainari bage haibase munna kupna yengaga maduda magi punsidugi hingbagi value asi bunya khona value hari se punsigi hingbagi value se masi hengatna bagi damakta course macha happy credit macha ki masi vocational education haidana hek tambal warga thaba heta phangyaba madugumba makhal gi course masigi course si kamaina syllabus semni haiba sidaida si committees de su ayedum yaujai aduna Manipur University gi NEP 2020 ki makhada syllabus drafting committee gi ahum leiba sida ahum makta yedum involve tawjari mayamna nungsibibedagi haitaye madudagi khangjabada madugi experience tani aina haijari basi angang singi maraktagi debate ta marai yetpa yam haiba elocution da wangang ba khotpa yam haiba moigi chanapham adum leire hojikti akhoi angang sing asina mana haijaba lamda moisi ta hensi magi makhada thabak mayam piba yaba mana thabak thiba nataba hojik tawnari basi graduation loiraga post graduation loiraga MABA ga loiraga pakhang macha lai sabi macha mayam sina ai khoi
थबक फंगद्री भौदी युम कई पान गिरोय का हायदना थबक थीरी बनी है कोचिन चेली बनी को चानाब थबक फंगरगा फंगे फंगद्रबसु नंगी हिंगनबगी लंबीदा नंगी हैजरीबा सेंबीबा मपु अखोइदा हारगा अल्लाह सुब्हानाहु व तआला मसिगिसिना सेमकपु मतमदा मी खुदिंगमक्सी अमगा अमगसी मानदना लोइनमक्सी सेमखरबनी हैजरीबा अइंगोंदा पिथोरप गुनदु अमदा यावदबा याय अमदा पीबदुना अमदा अमु फंगदबा याय अदुना मरम ओरगा each and every student mahiroi loinamakse magi magi hainariba sinphamduda lamduda hiramduda mana mabu hingnanabagi lambi yachaba ngambada natana magi makhada magu makaya busu thabak piba ngamba haibadi not the job seeker thabak thiba mi nataba job giver haide thabak piba ngamba mi ohenabagi pandamda sembani aduna I know one I was a canum to get the metahoki, they get them hoki by Tare. Samana, camera Lauraga record Tonova, Wakals, they get in the concepts, they get some Makatagi Venico. Aduna, Kanagumba, Wangang Bada, Namanavasinga, Debet Tanabada, Extempor Tanabada, Maduda, Ain Angeri, Stikaya, Mugyamna, Hairabage, Haitribage, Soibara, Soidabra, has a Kanjanabagi Damata, Isana, Reco Torga, Madu Mutabasisu, Yam Kanai Haibanico, a hanbasi. Kembo hydring it, I see Hana, Hydrivani. Ani Subana, Larik Pabaki Mowongse, Kanagumana, Larik Papa said, Tumina dum Pava Sulaiko, Kanam Kangan and Tumina dum Pava. Masi Pabasi, Parira, Atopawakal Kalira, Uirira, Hiboji Kambanate. Aduna, Imai Passina, so than a hiring Maninoida. Larik Pava said, Launa Pau, Ekushu Tage, Hibako. Read aloud, Launa Pau. Launa Paba Siki Kanavayam Lako. Launa Paba se. Launa Paba Sina spelling the Kangde, terminology the Kangde, pronunciation the Kangde, Nang Lautui Bangang Tui Bapotse. Machi Chum Grabra Chum Dribra. Aigi Laishi the laying Pangban Kari lay. Nang Batok the Bakari Levage. Kanagum Bakarade Pokpataki Europa the Haitare Neko. Kori roll Gasi, talk to the na. Kolilo ga haiba adum thenabirang bani ane khalli Robin haiba se suai haitana Robel haitana adum haiba su adum laiko siguma mi adum mayam yawani hajariba masi angang oring eta practice to hogdabadagi haibadi ikairi bani haitana aisi soigali ngang masi mina nonagali haisi ikai thiganbi oiradana pabada launa pa hodaba ngang bada launa ngang hodaba madudagi su hodabadagi Saura kanda sum ikai hitana mamana basing mamanda ngang tandana haiba hayang IS officer gi civil services ki aduga akogi kari haitare police service ki ate gi interview tong matam da su ngang base ngamdre moise larik ti yam haijare basu ngang bada soire masisu yam phatte aduna yumda larik se paba matam da launa pabiu aduga isana pari base asi aina tabada nungaibra highway sisu adum yengjana bagi damakta hojiti mobile se marang kaina leiramina imagi mobile natraga babagi mobile tu ngatang waige harga record tawraga adu amuk nangna paba se rewind tawraga haibati amuk thadoga adum nasana dajo haijariba adu oregadi nahagna history gi parama pa matamda mati ama pa gi matamda parikha gi nena khallo pa gi badugi matungda nangi record to amuk thadoga nangna muk tajarati nang ngangkri badu kari soi kara bagi hai basu khange adugi mathakta pariba nahaki parikha igadoba matek ado wari matek ado madu amuk repeat tawraga nangi nakong na muktaraga hayeng phawba kaudana bagi macha amasu oire adugi ni ko adugi ni record tawrize aigi hainabi oige ba haitare noisu imda tawdra tawroidra hairo interaction kara tawna haibada ai chum tawrim ni haita ko noisu yumda tawba tamsi ko Tamgadra Tamoidra Ahan Badakari Neva read aloud launa paro hai Ainangang masi launa tabra Adu launa tarazu Yam nung sita badi oira moyana khalli Ainangang masi launa tabra Sina kamaya mo tawi Sina tabada nungaite ko Tabada nungaite Aduna Taba amati ngangba anise Yam mari lay na bazan, taba ka ngang bagase.
noina class ta famaga ojana ngang base taba masi experience amani learning amani ko ngang ba nataba ana speak haiba ma listen haiba ma aduna moina akhang haisina kari hage hamatam da a good listener taba phaba mi se is the best speaker haibadi ngang ba yam hiraba mi ni hai ayong ka hange noi ngauram gani aisu ngauri ko aina hamba haibadu kaineba good better best haidana ohum leibani adjective ta grammar da ko good haibase positive ni phaida mag haibani better hargadi kaineba khare hena phaba comparative degree yam chume som harapado yet ki lamdang oiba sing harapasi yam chume ko better haisna khara phaba comparative ni best hairati karineba superlative ade khwaidagi yam pharaba mayamdagi pumin helaba haibani aina haikibasida a good listener positive niku a good listener is the best speaker hai taba kharabu hairabadi ngangba yam hairabani hai ado ngangba si pangang da ngangaga taba haitrabadi mase best speaker oigadra oiroi ko best speaker oige hairabadi mantra maniko noina khangadoba I see if you want to be the best speaker in the world like Barack Obama Dr. Zakir Naik kodamoina ngangba yam haibasing ko noi khara so hairo kana speaker se yam haibase kana ne haba amaga hayune anyway malemgi wangang ba yam haibasing sigi manungda ama oye haitargadi ahan bada kai to butai number 1 yes taba haibatai taba se yam haibatai haijari bako aduna taba se kayamu yamna haina taga dage haibo masi matandai wari matem haijage aina MSc tammatamda physics ta Manipur University da MSc tammatamda aigi ojama lai mase aigi su guide niko Professor RK Gartia haibane ka mana haije badi Gortia haiko adabo GARTIA ni kana gumana Garcia so dum haiko TIC C yana pai haidana ado asem de Gartia ni Orisia machani Oria lon ngangba Orisia machani ado mana English ngang se physics ta iniko Manipur University da apabo professor ni iba daga si faja garaba jani mana iba English se world class ki English ni yam faja garaba laisi leiton ha padana khola dana literature yam fajaba physics ki oja ojaraba su iba da yam hai garaba kui ga su yam fajaba oja mani hajariba adu mana ngang basi yam fajaram gadra karamai torngani noine khanbada aina hairak torisi khaning ba khanjaro aina haidorisi ate nate oja Gartia se aige oja sina yam haibo oja sina ngang base mane English ngang base kauta amada kauta khangidana nga kauta ko nga kauta ahang bodo aduda marbon maru khara hapchallo hapabara hape ko aduga makum ani mak khumjalo aduga gorogara otlo aduda tholokpa makholdo aduni mana ngang base kamai torong ne de lagaw khaw sing ju leidana aina lagaw di haining de kaina noiji lagaw khaw rom da sum hairagadi nogi education se kanom chakhini haidana ai example si lagaw bo haijadabani ko ai haijari si kwakta amada marbon maru gara hapchalaga khudani ne menchalaga nikpada thokpa makhon korogara to bose sini magi English se thau humuk si ai mana tak phase sungang khangde kari haidino sungang khamari adu magi se khangi haitargadi munna yengdori bani aina ko mitna ahan bada magi mitse magi mitse pichum jukra songi ko adu songabasu kijerabasu adu mai yengdori ni mamicheda mai mamisana kamai kupi karom de yengi kamai to se munna yeng ho sena doini ade ani subada magi machin se mai machin se karom de leng hige se munna yengdoi ni ko chin se aina haijari se munna tasan biu magi machin se mana som de leng ki machin hai son pai khagati that is hairi ni ga se khangori ni ko marol de kem khang ngam na tre chin leng bagi mong sida movement sida
aduna yamna attentively speaker amana ngangba natraga noi ojana class ta takpasi munna tage khange amadi madu sukau kauroi hai targadi ahan bada nahaki mit aduna oja natraga speaker adugi mit ani duda munna yengaga lebiro maduda focus tobiyo atei karim tei yengbiganu adugi matungda magi chinban se sina kamai lengi kamai tawe se si yengbiro pisum kamaina acting tawrei ga si munna yengbiro aduga mana hairi base munna tana na bohono masibu english ta tuning to ba kawi tuning to ba hai base haujikan de noi thengna maroi digital gi radio le rabani na mamangai matam da philips ki ari ba radio da ahalaman sing de dum khangbirang ni tuning to ba na ma magi tuner ram pan base masi leira ga siwai sina koi british broadcasting corporation gi center ni radio bangladesh dhoka ga hai base adudai da sem se anam ga chi cha sauraga saudaba akogi attenuation amata thoktabal kembong saudaba jaga ma yam sengna taba jaga am lerangbani maduda thammaga lengdana radio si thammaga khoi mayam se tari bani ko mayon he olasu heta yadaba aduna masibo khoina kari ga geda tuning to ba kawi aduna noige ojana takpasi munna tage para phage namana ba sindagi henge hai targadi adumain tawdana nangi wakhal amadi thamoi hakchang kok mindset punamak se oja duna ngangi ba oja duna hainingi ba oja gi mamit mana machin punamak sidai da tuning tawraga layu haiba tuning tawraga layu haibadi attention do maduda focus tawraga layu thangnabada nakan gi namana bana mobile met padu nang uraroi adudi adagi nupa macha kharana langna ba wari watai sabado tararoi nangi nakongda matam si tarka do basi oja sina ngang bado speaker sina ngang basa si khatang tani atai amada taroi lang basu taroi gari thobasu taroi punam amada taroi haibako that time is what we know the tuning of the station gi tuning to basini simain torga tana na bahona ga dabani aduga noi punamak sa yamna mithoi mihan ba khangning ba afaba speaker su oidaba yadabani aduga masi oina na bagi damakta taba haibase su yam maru oi tana na basu honagadabani haibasini asi phawbase ahan bagi leijare ado ate hangningba koningba interaction ni hairabani na aigi matangda hangninga basu aigi life ki matangda hangbiba yai aigi career ki matangda dum hangbiba kasu kaiba leite noina khangda basu dum hangba yai abatang thopi rekse somda koi nupi macha singi maiki degi ko ladies and gentlemen hai kai gino da nupi singda preference se hana piri ni aduna nupi macham thole mayam kuba kuraga taramna office ni magi ming hai han si aduga mana hangada wo hangsu hai bi si tak piu sisu wangang sangang hai base yam luidana tamgada bani haijariba asiba hakjangna iseng da luptre jagai asiba hakjangna iseng da luptre ba english iseng da luptre se kai geno haibana ado aina tabada de handang marak se lupsan hidana thi khangdadana yam wabasu dum leiko ado anyway ming kari ka webage haibiu sabana karai dagi webiraban sindagi sabana irong kulakpam ichindagi sabana habi benatra wari watai ngak sabagi wani nahaki personality do aina sum kamai toge haido sum khangning mayam da su utsaba ko ikai ba naidana boldly haigadabani nupi macha ama oina kiba khangba naidana haidok pasibo khona bold and beautiful hai bb and bold and beautiful hai beautiful haraga masak am phajabadu nate ku beautiful haradi definition sida masak phajabana hainari basi ate ke sunate ngang thok saktor pa matamda akiba akhangba leitaba haibadi yam freely ngang thok pa thauna phaba aduga haibiu irong khulakpam ichindagi ni haiko kramai todana ichin haiji tholino khulakpam dubudi sagai leijare ko irong ichin khangde ijodade adu khangna nabasu honagadabani hoi wari si khangna nabasu dum honabigadabani ko irong haibasina kramai tholino
ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇꯒ ꯍꯪꯒꯦ ꯑꯩ ꯁꯥꯔ ꯍꯣꯏ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯍꯥꯏꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯖꯤꯕ ꯄꯥꯟꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯔꯅꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ sina matik sare haibadi leite ko matik saba sina oire haibadi leite yam pai yam noire bi machado lekse bi yai ate kari haibining boleri haibiu okay ma muzari haina leiba mi khara sodina leini haijari ba ko hairiba mi singduna haibaduni nangna ingaduri bisi nahaki khara leibara ka lerga de khara hayu haijari ba nangi role model khara hayo aingonda kana kana gi matau tamge haina khalli kana kana na haiba inge haina khalli oza loina makira na targa some particular mi khara gira adu so haibi latif yawi brasi wada anyway latif na kari to wagino latif si amna phabo mi mu oiwira mangonda pamjari bisi kaino adu su dum haibi yai na ko yes punctual oiba chang naiba haiba inba obedience haiba ko imai pagi ahalamangi afaba mi singi oja singi pautak inba obedience ani subada chang naiba honaba kanbagi mathakta chang naiba chang nai na larik paba nomana khangpa parga nom laptop pa nataba nitigi chang nai na hakchang sajel toba chang nai na larik paba chang nai na chaba chang nai na tumba masigi regularity se punctuality se masijo ko maintain to yai aduna mahang haibagumna ahan bada obedient oiba ani subada punctual oiba haiba inba akhang kanba aduga aina taliba phange khaliba adudaida kathokpaga loinana kanna thabak suba hard working oiba ko masi singsi nahak na mai pakna nabagi maram singi manungda kharani masi torabadi sungsoi soidan nahak mai pakpa mi mo oigani thagachari wahanga hanga dobra anabani lekot bodo hango di yam thuna hango तालगा फंग पोचा खुदिंग मगदी तालगा फंग याय अदुगु मिंचती करीगी फंगद्रिबनो yam lubo wahang ni ne ai ju kok ngau ba ma yauri ko idea du yam phaji sel talaga phangi polam khudimak si honaraga talaga phangba yai daga mingsat haibasi talaga phangte hai masi si aina yam lubo hang ne na so hana haija khare adu aina khaitang na ngonda khaitang line identify to bangam na nabagi damakta mingsat haibasi abstract noun namani haibadi pai ba yadaba sopa panba yadaba khotaba material oiba nataba ado mayam na housing hingnari ba punsigi marelase masi material world haina senthumgi inakara khunbisingi sewaida masjid leibirangani madrasa leirangani ko ado madrasa da masjid ta lupa lagama hapa ngamba mi se asi ma se mayam na ikai khumnei ko hojing matam sida haijari ba ado lupa lama su hapa ngamdaba tobudadi aina aigi afaba pautak na nahakpu afaba mingsat porapa ngamba mi amadi ohenbadi ngamba adugma mi singdu paisa paidrati mina usitte mina izat taude magi afaba phida phangde society sidaida masibo akoina society si yamna materialistic oiba koi ko aduna material world sidaida ikai khumnabagi phida ama phange haina khalabadi madu talaga phangi adubu afaba mingsat haiba city paisana leiba yaba nate talaga phangba yaba nate aduna masi yam virtual oiba haibadi
โชกปะปันบยาดบะ abstract โอยบะปอดอมันนี่ abstract โอยบะปอดอมาให้บสิอัตย์การานสุตานบยารอยพัจบลำซัดอาคังกันบะฮอนบะกันบะลาริกไลสุให้บะอาศิขัตนะอภบมิงจัดเสตานบะฟังกันนี่อัตย์เนี่ยฟังไว้ให้บสิให้เจนี่ anyway oh Life is a course of when and who have is ma'am the khanan de masi ta. kari hai ba hoje kido ai ta Life is a course of when and who punsi sa wan ma khset amane. oh hoi punsi awan ngai khongset amani hai basi yam sumba wa pham ni hai na ai su thamjari awaba ngak awaba ngakta na leiteng ba punsi khongset ase afaba punsi kaude waraga da sum leibase masi su afaba punsi mahiyan ba mai pak pa punsi ma oide aduga punsi khongset ase su artha thokta ba ma oi haini bo wafam di awaba leirabadi soidana nungai ba leiba tai masi bo punsi khongset kawi sembi ba mapuna jagat sangsar sida leiri ba potlam khuding mak se semak pa matam da originate tawra pa matam sidai da sigi mawong sida haibadi khongset ama leirabadi khongset asi repetitive oiba aduga ithak ipom naiba amukaba amukumba aduga repetitive oiba haibadi amu hanjanba masisu dum yawi haijariba ko si punamak sina yomaga akoi miyoiba khunai su yauna sangsar sida leiriba polam punamak si sembiba mapuna semi maram maduna khongset pumnamakki anem awang awat apa aduga awaba nungaiba anise punna thai amukta tongana tharakte tongana tharaga di madu asoiba punsi khongchat kawi ko masini nahana haningi badu karino masigi matang da lamdam se leiro miyoi sing sina penthok pangam daba masi yaru si sarna khara khanghan janing ba hoi penthok pa jai nga sai jo hai ja khare mamang gi wahang amagi paukum da ko pen ba hai ba si pen ba nai ba hai ba muk leitara bani sana na ching muk wang na pekhal ba su pen ba hai ba si di miyoi ba si de pen ba gi wakal si di hapak tara bani adu kana gumba mi khara di exceptional oina karamba miyoi nungai ba pam ba miyoi nungai ba hai di happiness sai ba mage life state da nungai ba tan thal ba punsi ma oi ba pam ba sing na kharadang sembi ba mapuna kharadang pirak pa sidai da adum penthok na ba honai aduna penthok pa hai ba si nungai ba gi atopa wahan thok amani aduna punsi ma yamna pen na nungai na lenge hairabadi mahang na phangli ba kharadu da penthok pa tam batai awa ba hai ba si kauthok pa tai awa ba mikupta momonok pa hai ba ngamba asibu aseng ba punsi gi khongsat hai na khangnei aduna warabasu waba marakta nokpa ngamba tai madu nupa amani mai pakpa nupa amani agi wahangi paukhum sida pian ba khara walebra thank you sir thagachari aina angang oringai da noidong toba matam sida ko class 8 9 tamba matam sida aisi sangai umpham mairen khul haiba yam pikpa khungang amadagini imphal dagi kilometer nifurom lapna leiba jaga amani matam duda mai phangde 1970s gi matam da khallaga yango ngasi dagi 1970s gi matam duda lambi koilas thade bus amakhak cheli bus amasi ayukta tentha dagi imphal phoba lalolbi mayam purga chatpa imphal da rickshaw thoba paisa tanba mi ahalaman mayam purga chatpa horen numdawaram da amu halakpa moidu puraga asidani ko aikona ujarak pase matam duda aigi yumasi charu no kupi adu charu se malakpagi haitaye sum mandharaktana akoge nong sum yusanba madai paksallaktana charu dugi mathak tu daida sepot mari suka sanba mairen mari suka sanba khongdrum su pansanba mairen su pansanba punamaksi mathak sida adugi mathakta amu hauboda yam ikai daba mamangai da khongjai napi edama yaurami lerami ko khongjai sing yaupi regati waru piro ena khali haubo yam ikai daba napi makhalam su mathak tu hauri ni masigi yumse masi khara awang lom da khara paibani madu wana nga aga akoi father na
งากะพักลังสิกินเทรับตัวระกะขรสุดุมกินเทกะเรเลยบากิพักลังเสมังกรอากุตอตงนายปะมังกรเสเลยบากิมังกรสเตดาอิมานะไอยุตวายสิฟ้าจันทร์ไตทัวกะวายไตทัวกะอิสิงนะวายไตทัวกะมาดูกิอานานบัดดูไตดาใจเทียงนะอังกะโคตรละกะอังกะให้ดินโนยาหุสิกิมัลติพลายตัวบาดิวิชั่นตัวบาซิมพลิฟิเคชันตัวบาพูดมาสิเลยไม่ตัวตามังกรกิอิมานะวายไตทัวปะกิอานานบัดดูดาใจเทียงนะอังกะสิโคตรละกะพอลตาระกันดามุบอยดสินจันปะมาเริ่มที่บอยสิอันนี้ชุนเลยบังคับตบะรับวักตัวผมเลยตบะประชาไปตบะตะกี้ให้ไตสมัยนั้นตัวนี้อะดูไอ้เนี่ยของเราไม่เคยเสียลีของเราสิฮับเป็นนี่มาตั้งแต่สกุลดาฮับเป็นเซนเรมีลงเป็นสิตรงนั้นเริ่มเดอาเซียนประเดี๋ยวของเราสิไม่เก็ตมาจูนี่อะดูไอ้น่ะไอ้สินับยามจูบางงานอะไรเงี้ยแต่ก็สามูนับจูบะให้ในข้างในไอ้มันสิสามูให้แต่เนี่ยสามูมาเลยเนี่ยกูจูมูเร่สามูตัวมุ้ยอะดูก็น้อยเปรีให้แต่เนี่ยรายการเนี่ยสามูนะสมกูตะกี้ดุมสามูจู่ๆสามูดุมกูรีจะเอาเราพอสิเดี๋ยวสามูกิมาทักเตอโอจามนับเปกโอจาโอรูปกี้โอจาสามูให้โอจาสามูหาได้ขังเดบเลยตัวไอ้กิมิงระเฮจุดินก็หาเราได้กันสุขังเดอิมาบับขังเดอิจานุปานะสุงหางเอาระนี่ก็กันน้องมานะหุ่นเบสกายนะเอาโกนโอ้อดุราโอจาอดุเอาคุยบ้านนี่อดุดิก็หาระกันตัวนี่นู้อดุนะสามูสิสามูนับจูบให้อดุนับสิบปกี้มองสินะมาตั้งแต่รูมันนุ่มมาไปปกี้เฮบิตสิเลยตัวนี่นะไอ้คุยกับคุดังเสคุนมเสสิกีเย็ดกีคุณน้ำสินะนาตนสมังสิดาอามุกตั้งสมตะกี้เย็ดลมตะกี้โอ้รมตะสมัยอิลละบะโคอิลละกะมุอิลละกะตัวดิกะสุกายดะบะอิลละกะตัวแต่ต้องเรียกคุณดิกะมกายดะบะอดุนัตรีอามุกทางนับมีกุปตะสิกีมาทักกี้กันว่าสิดาพากันกี้ของเราขับเป็นดูกี้มาทักจามุตักชันบะอะได้สมดามุกสมสิตักครัมเนี่ยสมโอ้ยทั้งมันนั้นสมดามุกสิละกะตักปะอดุนามุกสิดามุตักชันบะสมัยตัวสิดาของเราสิกันดรังลาวดนะขณะหานักฮับเป็นกี่ขณะกูบูดูขณะกูขัดนะมาเทคทุกข์ลิโกมาสิชุ่มสู้เดน้องไม่จริงนะแต่มากี่สู้บกี่ไทมิ่งพังเดอะแต่มาตั้งแต่สู้เดพูดตาคุยอุโรนนะมันเลยระมีมอเรรอมตะกี้หลักปนี่อุโรนเสียเขาจะที่อูขีดเลยคุยอังกฤษมันเลยบีรักปนี่มาสิอุโรนเสียสัมบัลเดกรีดัดติงขังนับปัลลักลังงามกันนาทัวกะมาตั้งจิริอะดุมโลชั่นเก็บอะดูนัตริไงดีจริงอะสุดตัดเร่พูน่ะบัดกรีดตาหน้าจิงโทษไอ้ตัดยามกันครับอามันนี่ก็มาสิอุรอนสิบลูมาสุกิอุรอนนี่มาสิไอ้น่ะอุรอนสิเดสมพริสเดสมลิดปะอะดูน่ะนางกันทั้งภาษารุกเสมาสิที่บลูอะไรบัดกี้ไวท์ออยล์ครับนี่ก็ไอ้ทับักสมนักขันสุไวท์ออยล์บัดนี่การีกินอะไรไวท์ออยล์เสนุ่งชาหน้าเยี่ยบดาอะดูงาแต่สมลิดปะกี้อะแต่ลิดปะกี้อันน่ะบลูออยล์เสสู้ดรับนี่นะไวท์ออนทอขระอะดูก็ไอ้อาเซียนกับพริติมาสุดขังเกี่ยให้ตาร์กันดีเสกรักิสิวายตาขระกันขังกันนี่อะแต่ไอ้น่ะสมพริติสมตาขัดปะก็คุดังสมนี่สมตาขัดปะกิสิวายตาท่าตาร์กันตัวอูนิโกบลูตัวสมัยตัวนั้นหายไปบอราสกายไปท่าไปพาลกันนึงที่นั่นเลยแต่ว่าสกุลดูดตามกปนี่ดังนั้นเมตริกประกาศทาร์กันไอ้สิตัวสิถ้าบังว่าจ้ามาตัวร์กันอาหลังมันยังมาเต็งปังนั่นนะปนี่หายดังนั้นขันนรำบสินะสมโทนะตัวบุตรกี้อิมฟัลดาไอ้มาทำตัวดราม่าขนาดอีโก้ดราม่าเสียอาหารบัดดราม่าเสียอดุงไอ้สกุลกิลัมบีดาไฮสกุลทำยังไงมาทำดาวาบะไม่ยามแทงในบกี้วารีมาขัดสักปะดราม่ามันครั้งนี้คลาส9ทำมาทำดาอีดีบันนี้ดราม่าสิไอ้ไฮจันบันนี้ก็1984ดา1984ดาไอ้ในคลาส9ทำมาทำดาอดุงไอ้สกุลกิลัมบีดาไฮบัดดราม่าเสียออลอินเดียเรดิโออิมฟัลดาสันดูขรบันนี้มาสิกิดราม่าสิapprove to begini haidana radio da ko bus de da khangna bani radio ke producer se sakol sem indra kumar haidana mana aigi wari si ta badagi nang si mang ba tare haidana ma gi da sum thambiraga aibu makhata na dm college da ming chandana bsc physics da honors ka loiraga adugi makhata na somu manipur university da msc ga tawraga adagi mu college da oja oira matung da gauhati university dagi phd haibade doctorate degree physics for cultural heritage hai ste da mu phangje bani housing na principal amu oijare ko sumain to dana life ki story si aina lijari bagi maram si kai kino hai matam da ngasai mana hangi ba wahang to mana wahang ama hangi dana punsida purnima nga ta oidana sum lege to banate thasi nga ta su oidana lege to banate thasi da oidona laglaba punsi adu ki su purnima ma nongma de soidana lakhi gani hai ba ko aduna nupa macha se yam nungai tarba male hojik si maji hingbada marek mahau thokla roidra awabadana magi masaruk oiragadra haina pakhatle madu kaimta pakhat piganu aina hojik leje khariba wari aduni aina ngang oringai da hingak pagi mawong noida hai khare
อังกฤษพาวดาเจเลยนิงไงเลยแต่ประเทศมังกรดัตตวิให้อดุดนเตโกไม่พังเดบันนี้นะมาตั้มดุดาเคโรซินนะปอดอนนะก็บัมดาตัวบันนี้ลาริกปาร์กบันนี้อะดูปอดอนสิจูเคโรซินฮาปีเคโรซินสิปาวาดามาตั้มดุดาสิกีมาปี25 ปีอันไปชาเสเลยเตดนะเคโรซินสิฮามนิงไงเลยเตดนะปอดอนเสไม่ทานิงไงเลยเตดนะนุ่งดังสิเดดาอะคุยกับอาบกเสนูรุจฮันกวีก็เลยคิดเร่ไอ้มิงสุจมานะทุนบีบันนี้อาบกสิมากกตทุมูกมาฮาปกาควางน้ำมันมาไงเดลเลร์มีเขาจุดที่บังลาเทศตากษัตริย์ก็ริดอูบันนั้นเสียไว้ดูอูดเร่พันธุ์กิมาทักตาควางน้ำมันน้ำมกามากกตทุมูกอปากว่ามาฮาปกาทุมูกตุดาอิงคนกีอินสังนาปีให้ไปเดฟัดิกอมจันนำติลหูไม่ยามอาลูฟาลูไม่ยามสิปูรกากูอินะอินสังปามโปรอินสังเลวเกโรให้นะจัดปมีดูนี่กูอะดูมาสินะสมจัดขรกาสังกัยองผมเด็กสามรามลานทัวจัดขรกาพุนเดรย์ตารกาพุนเดรย์เด็กฮัลลักปดาลังอาเทนกูบะอูขายพม่ามันเลยมาตั้มดูดาลังอาเทนสิอูกิมามิงจัลลีอุจานกีอะดูดาอุจานกีมาเทกมาตาสิมานะอินสังนาปีโยลูรกาฮัลลักปกีห่างแล้วบะทุมกเสมานะไอ้ตรงไอ้เดห่างนะฮัลลักเตมาดูดาไอ้กี่อาจารย์ปอดฮับปะปะนั่นตระกันนะเขาสิกีอุจานขายพม่าสิเด็กอุจานมากับมาตามาเต็มมาตาสิมานะอะไรมาสิคุลละก็ฮับปักตัวนี้มาสิอุจานเสนุ่งดังมาตั้มไม่ทาระกาอุจานกีไม่ราดูได้ด่าไอ้นั่นลาริกปัสรักปนีอะดูนะปุ่นซีเสอาวาบังอักตนี่ให้นะขันกันนูยามนะวานะฮโนวานะฮโนบกีมาให้ยาโดเจ้านะพังหันบิกันนี่ให้บอกอะดูนะอาวามาจะเลี้ยมนะมังเดกะให้นะบตัวนาราดีหิงเดกะสุดมให้นะบนี่ก็อะดูบุมาสิสุยามนะไอ้คนกี่ยามจุมบ้าว่าพม่ามันนี่มาดมาดูนะไอ้คนมาอย่างปุ่นมักเสยามวานะฮอนสิวานะฮอนสิลาริกตัมบสิได้ด่าทวายกระทุกสิหน่วยนะจิฮัดตัวบ่ให้เสมารู้นะอาราบิก terminology สิ่งเสเพรสมาดีมีเดียกีมีโอสิ่งนั้นลานนาดุมเป่าทุบสุดุมเลยก็จิฮัดหายระกดีมาอย่างนั้นขนาดสิ holy war ก็ให้ดันนัตติโกเกมนัตติโกสิให้จันบนี holy war ก็ให้จิฮัดหายดีกีรบนีมวยดูจิฮัดกามุนีจิฮัดีกามุนีก็ให้เดมาธรรมกินมันก็สิดกปังกัมบนีมวยดูยามสัตีบนีให้นัตติ no this is not the actual meaning of jihad กี meaning นัตติ jihad ดี to strive ให้บ่ strive ดีคนน่ะบะนางน่ะพังเกขันน่ะขันลิบะจังชันลิบะมังลมแต่จังชันลิบะมีถ้วยมีเห็นบ่โอยเกน่ะขันลิบะอาจจะมีโอยเก IS officer มาโอยเก MCS officer มาโอยเกโอจามโอยเกอุกิลโอยเกให้เป็นสิ่งแบบ Prime Minister โอยเก President โอยเก even อวังบัดทักตา Ambassador โอยเกให้แต่น่ะขันลิบะว่าขันละโตมาดูกีมังลานะดูมังเฝ้านั่นนะบ่คนนะบ่ตานั่งนะเขาจิตตะกี้หงนะเอาว่าบ่กะยามะเก่าถั่วก็จ้าบ่ทักบ่คังเดนะฮอนรีบ่สิบุ strive ตัวบ่ให้บ่ดี jihad ตัวบ่กวีก็อะตุนะวานะ jihad ตัวบิโรฮอนบิโรมาดูกี reward ให้บ่ดีสวาบบ่ดยามเจ้านะอัลลอฮ์ตะอาลานะปินะบิกนี่อะมาดิงสิปิกลิบะงางสิงเสมาสินะมวยนะตาลิบะมวยนะฟังเกขลิบะปันทุงสิพังนะบ่คนนะบ่ตามาเตียงปังลิบะRM residential school กีโอจาสิงอะดูกับ management ยาวปีลิบะ staff สิงปุณมักมายามสินะอ่างสิงสเตเดฮอนริบะสิสุจับมานะนะมวยเดพังบัดสาวอะดูกับจับมานะนะ reward ดูพังบัดโอเรสนุให้บ่ว่าฟัมสิให้จะบ่กะโลนะนะไอ้มาตั้งสิเดเทนเซนซะเกอะตอปวางามบ่สุเลยอยู่นี่ฮะจะThank you, sir. Mathangisi ekoi Sir Dr. Raheijuddin Sheikh ta ekoi respected oza Miss Rosila amadi Miss Rosibina na lengyan phi do yan binaba ningsingjari
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯁꯦꯁꯟ 2022 ꯑꯃꯗꯤ 23 ꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯃꯛꯇꯒꯤ good manner की prize अदो फंगने का बंगा आम का किलिस कोई लौटोक से रखे लैश्रम बिसांता सिंह क्लास 10 क्वाई में थी कि स्कूल से के obedient and good manner की prize अदो महान लोभी कने मना मसीना कोई prize से बीबी नबा स्कूल से के प्रिंसिपल मिंगवन हंगसर बदा सर अब्दुल मनान ना prize से बीबी नबा निंसिंग जरे अमुकाना निंसिंग जरे लैश्रम बिसांता सिंह from class 10 mahana phang gadruba mana se obedience and good manner ki prize ni busra next busra sane hai ba nupi basa asina so obedience amadi good energy prices it can be gane Aum Subda Sesam Zakwan from class 9 Mari Subda Amir Khan from class 9 Hai basa Amir Khan lai basa si best social worker amaki school siki quality ki maramokpa school siki thamak tharom khudi makta mahak lamjing dabja di hai lokana balu ka makhakni Amir Khan hai basa bari ma stage on election singa lainari ba mari aduga like lai suda amada punamakse yengaga yamna kupna aina information atai ai samana thengajaba atai ma punamakse yengaga khanbani makoi ado makoi se aduki mati kono moi de siron kitha amadu hundo hunjin karigumam phau leite aduga makoi masagi mathauda aduma pungning sangi hoji jakwan simakti matangi sahigi ekoigi rank ki damakta asa thamjaba angang ni aduna mayam na mokoi gi su dwa to biyo asima aduga social worker gi khali se loinamak thabakti sui waro pulong na badi yade adubu mana noma thabak se mayam se suba matamda onthok na awaba gi sanglo ji lawraga matong khakta thabak se suraga taina loina boarding kamu huip na dan lai khra potha khra matam ne matong khata loide yade aiba sillama kha ina theng na kheba adu natraga suma kaiguma ma hek toba matam da songsalaga ta heta ka yakshan gani adu gi damakta mangonda prize se pibani aduga thabak thorong gi damakta di nupi masa sing amadi nupa masa sing loinamak school sigi mateng di pangi madugi damakta noina waro yade adu special oibadi mana khwaidagi hene special oire haina ina observation dagi phangbado aina khallaga tawjabani masimatang ai mayam thamjabani aduga makhoi ahum se masigumna nakoisu tawhanningi aduga like lai su da su moi adum phare attendance phare lamsa sagat phare aduga loinana auji aikoina nakoina di yamna samne hektar lowa Dr. Dhanabir Laishram aduga aikoi wangang loi special wangang loi ani moise aikoina nek jaruba haijaruba de yabira pase yamna important ni adu nakoina makhoi gi pautak sing ado kana borom do onthokpirakani haibagi thajabadoma ai thamge madu nakoina ngakna satpiu simaga thank you
की एकेडमिक सेशन असिगी क्लास 6 पेना क्लास 9 की 90% अमसुंग मसिगी मथक फंग छात्र सिंह कोई अनाम चले हर बंगाल सिगी कोई प्राइज को हाई बसास की गने यहाँ हम लोग तो थोपे पसी अरिबा अजमत अली सन ऑफ अब्दुल हसन from class 9 Roman 9 मा फंग BC से 92% लोन ना सिगी छात्र सिंह पुलिंग थोगत पोइना क्लास 6 onwards स्कूल से 6 तक 10 फाउ लेबनी 90 PC and above चलगदी आइना गमजबा गिफ्ट खरा पीजगे हाइना मबांगदा डिक्लेयर तौजरमबनी अदुने आइना ngasi पीजरसी अदुबो अंगांग अनि खक्तमक लेरमी आइदि खरा यामना ओयहनिंगमबनी अदु मथंगी लाकदुरबा सेसल असिदसु आई अदुम अंगमबा गिफ्ट खरा नखोइगी स्टडी तौबा असिदा encouragement oina pijagani maram madana mathang jasu lakadoriba session asigi exam singda 90 PC and above satnaba chhatra sing honna bi haina thamjari aduga ngasi chhatra sing asida ai question lamta hangjage ai gi nungsijarawa chhatra chhatri sing nakhoina kaigoma pakhum ase sumna pirakpa taradi aina ai gi maike dagi ruat musa amatang pijagani listen carefully madudi aikhoi miyoi bagi punsida kana gumbana prime minister oiri president oiri or department amagi head oiri hairiba asigi panthung amadi phangabani hairiba panthung asi nattaba aikhoi miyoi bana khwaidagi maru oina mi amagi punsi life ta loisilakpada pameba panthung asi karino aikhoi miyoi punamakna पुंसी अरोह पंथुंग मयाम पुनः पामनरिबा पंथुंग अदु करिनो अचिवमेंट अदु करिनो सिन निंचथिबा सार नुक्सी जानबा ट्राई तो वी अरोइबा लाइफ की पुंसी की अरोइबा एम सी करिनो सिन मेरे ह्यूमन बीइंग की लास्ट एम सी करिनो सिन सर मागने लेहिद्रो मतुंगदा म्यामना फनसवना हुआ मान फंगिंग पोट से रेस्पेक्ट सारा टीम से एक्सप्लेन तौरे आई हाइव से खजितंग कनो लेरगसो डाउट लेरगसो मै अरोइब लाइफ त मान फंगिंग पंथुंग सि करिनो सिन Rana, who responds this question? Vidya Lakshmi, very nice. You respond correctly to my question. Come on stage. You can get your reward. I call you a punsigi aro yu panthungdi to about heaven. Heaven the living. I did saragazan at Pangudre, I call you a punamuna palm.
mayamdagi kuba amdang nizare. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Next case is prize distribution ni masang sisu. Class nursery dagina class 9 phobagi satra singgi overall na yengzaraga lepsabani class nursery amasung KG gi oina position takraba mohoi ahom first second third sing khangatsaraga prizes bibi gani prizes bibi kadaba sir school asigi di respected sir senior sir Abdul Latif nasigi na function asigi president gi phamam lang de lengsin biriba sir na bibi gani lengthok pirak ase nursery dagi angang ahan boina kothok sari afia sesam nursery row number 6 mahana phangiba PC 99.6%. Afia sesam. Class KG round 14. Gulfan ekoi program Raheijuddin Sheikh
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯄꯨ ꯃꯤꯡꯑꯣꯏ ꯍꯪꯒꯠꯆꯕꯗ ꯍꯥꯐꯤꯖꯒꯦ ꯀꯧꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 3ꯗꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯅꯝꯕꯔ 7 ꯑꯅꯤꯁꯥ ꯃꯥꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯄꯤꯁꯤ 84.1%. Secretary Mingwanang Kasarpa Sar Mohammed Ataula Abu Prices Bibina Bakanganzari Ihan Matang Topirak Nase Class 2 Dagi Class 1 Dagi Roller System Class Ka Mana Pangila PC 96.8%.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯔ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯇꯤꯆꯔ ꯁꯥꯔ ꯃꯤꯡꯑꯣꯏ ꯅꯪꯒꯆꯕ ꯁꯥꯔ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯂꯇꯤꯐꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯎꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯔꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯤ ꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯕ ꯗꯥꯏꯗ ꯂꯦꯡꯁꯟꯕꯤꯔꯤꯕ इकाई खुमलजरबा चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर लोइनना तोंगान तोंगान मफमदगी लेंबिरगलिबा गार्डियन सिंह छात्र क्वाइ पुनमक अइगी सी तेन तकना थमजगे तौबुनिदा नसाय अखोइगी इकाई खुमनजरबा ऑनरेबल डॉक्टर धनबीर अदुगा डॉक्टर रहीजुद्दीन डॉक्टर मिर्जा मखोइन पिरंबा याम मरुओइबा एडवाइस खरा पिरंबा से मसिगी मतंगदा छात्र सिंगा खजिक्तंग मखोइगी एक्टिविटी सिंग से परफॉर्मेंस खजिक्तंग गार्डियन सिंगी मांगदा थमजनिंगबगी वारोलनी मसी आंगांग सिंगसी याम हाइरे नत्रगा खंगे हाइबगी वाफमदी नसदी मखोइगी लैजरीबा परफॉर्मेंस दुदा खजिक्तंग आइना थमजनिंगबा मधुगी मरमदनी डॉक्टर ऑनरेबल धनबीर ना पिरंबदा कंटेन साहिब पी मरुओइना स्पेशली क्लास 10 की आंगांग सिंग नखोई कंटेन्स की दमकता वखल थंबियो इंग्लिश कोर्स फो कमसुंग लिटरेचर की बॉयज गर्ल्स ऑल ऑफ यू नखोई पुनमकी नेमस लिसन प्लीज मयाम यारगदी काइंडली लांगबीगनो नाई हाइजरी कंटेन्स दा लिटरेचर दा लेसन कयानो पोइट्री दा कयानो अमतंग हाइबी एनीवन
class 10 gi literature poetry ga lesson kaya no poetry kaya no pun ni hai bi hai yes adu content hayo adu kanon wakal saning tau nikanu narai bo pai ganu tabna ingna aina class ta to bani yom do aduga manana hang bai sidi aingun na khoina hanga chu ai su khang ba ki yawi angta hai ki geta aina MPSC na loba examson MABT na thagadab du ai yaujai matam du da hal loiri ngasi gi sahi sibu dinati aduda paikha sidabu he thengnaradi ahal loira ba paikha ta thengna da la ba isi khut he ni ida haibida professor jingnu assumini he hai na ingonda thanks very much chummi madu hai aduna hang ba hai bisidi isasa na koida aki akhang jaugani phajana hayo hello last lesson Macbeth child written Im pleasant diamond necklace on saying place the piece of candlestick. Okay, thank you. Sit down, sit down. Like that. Poetry, anyone? Shall I compare sea, ocean and shower, frog and nightingale, Ede, Pirilut, the Charge of Life Brigade, Song of the Flower. Thank you, sit down. Khajikang aina guardian sing the utsabai wani. Masina course book isu makoi adum haigani aidi matam sitiana laujab nina. Content saibedu da content siloina chimpani haibedu aina guardian sing da utsabani da. Okay, reading period ta ngasai na kuigi sar Dr. Dhanabir na haikibada nongalam daida nongala pada reading taukiba kana thiang nabi matam duda Paksi Lakshman Sastrina anubo azadu da kari haiki khumu nang microphone jaw di pi Kari sukhang jadriba angang sing sida darhamagi khetnaba phattaba hu adu sandokanu haina haike aduga mathangi numita makhoi ani phamin halu phamin adradi kari to butai haiki phamin nadrabadi ma atopa school da transfer tawgani aduga rameshwaram state tagi rameshwar kani haina haike that means Paksi Lakshman Sastrina haiki sit down please kari haina haiki bagi haibeda nangna kari gumba phattaba kamunen gi hudo madu innocent child singsta kam challe adu nangna tawroidamni makhoida haijagera natragana rameshwaram gi school sinang thadu aga hayeng atopam phomom da satkigera hangi nongan bada anobo azaduna makhoyani phamin halli amasung asum main tauna mahak mahagi adugumba wakhalon singdo sumthoki brahmon oiriba piris oiriba Paksi Lakshman Sastrin Abdul Kalam Azata science teacher magi science teacher na nangi scholarship to cancel taurani nangna numit humni gi manungda thabak asi loi chandradi haiba matamda Abdul Kalam Azad na ozadu da kari haijaki thama matam pibiyo na haijage once at a time the science teacher had given to Abdul Kalam Azad that
if he could not finish the work, your scholarship will be cancelled from the next day. Matam sida mazatna numit humni gi manungda nangna thabak asi loisan gadamni masi loisan daba tara gadi nangi scholarship to cancel to gani hai Abdul Kalam mazatna mai manak tangsalli aduga thamadi matam pibiu hai maduda mahana makata ki madu piroi nangno humni da loisan dragadi hairam maga satki numit humni su matamda Abdul Kalam azana wazadugi manak tasalaga ai thabak tu sar loijare hai maduda magi mariang banda nalaga sit down please mache kana gumba isam chamba mi amagi di tha uhungi thabakni nangonda piri bese numit humni da loisalu ase nangi experience nangi merit nangi gyal knowledge mayam do yengge haina tobuni aduna nangi scholar di kaidong nungda ina cancel tawroi haiki aina mayam da thamjari di angang singchi sumaina talent tama leijai subject am dang sai ikai khumna jaraba Dr. Mirzana pi khibedo madugi matung inna makhoida ayamba lesson singkoida ayamba lesson singsi like this asumaina digest we have se khangna naba yari bong kai hona jai have se guardian amani manga khaglap sir khangbi wa haidana thamjabani da makha ra khum matamda Dr. Mirzana macha nupa macha nupi gi matang ama pankhibedo macha sing di sap manai haibadu nakhoida ina haidana haibra lairaba macha duna aigi di sinjakchi machi sabani hairei ba ingon matam du daina macha nupi macha nupa singcha lairaba mama mapa ina kunwa mapa mama ani maktadi aduna ingon da khenaba leite ai haijei saugri champut waisanu hawai thongbu waisanu sab manana chaminaba tabani masida piribe chinjakchi haibasi aigi wakhalloni noi perfect hai kadai dono soida ngasaidi laikhibidai noi sar Mirzana fazana pidra doctor edise doctor etchi masak khangbiyoba ngasaigi perfect haibudu pot mapung phaba haiba podebudi noi Jawaharlal Nehru na aina toina tambi batai nobody is perfect haibani men meeting se are the mixture of evil and the good Mirzana sai pirido only the prophet asini containment nang sai pire sida sida containment di noina faida yana apam ban nungai bai nungai bi kadai dei loruni nungai bi nang na pham ngibduna penthok phongam badubuni ne hazrana ai toge hazrana piramba matamda nang na phangibdo ngasi gi hayengi sana badu pitho miduni ne horen gi khaktraga ngasi gi loire horen di Allah na pirakadam ni sorna mafuna pirakadam ne na prophet na piram baduni ne adu di nang na phangibduna nang na aina pian thok baduni ne khwaidai nungai ba pleasing haiba containment haibis next ta makha tarakpada noina khwaidai na maru oiba mi hai noina khwaidai maru oiba mi khange haragadi nang ina nakta leiriba mi do madu khwaidai maru oi bab tabra nang ina nakta leiriba mi do khwaidai maru oibani maduna nangbu kangani maduna nangbu mateng panggani sida leiriba mi singse khwaidai hena maru oibani ai tension na pige ko musi khak pibani ko next ta reading aloud dai do ngasai Dr. Raheijuddin na piram bada reading aloud tu ngasai tawbra tawdabra hayu ha reading aloud to haidna reading si ai ga larik pamina dabra fomundra somda de ngasai larik pamina dabra ha haugalunde okay noige this one is to anirak halakani ai ga larik paminari do konjel thokpana phai ai ga larik pamina sena lesson ani paminari doctorate sing sina hairiba poching to sida loina tambi bada yaubra yaudabra pakum response to hai noi de kari gi khumda asini noi ge this one is oiba wata daba yarin
masini ekhoina doctor lamdam sida tawjariba thabak singsi masini guardian singsi maching yamna lakpidaba aduga aikhoigi sidagi na adudi sahi tarawm doi surak pasida kam dawna sidai di afaba satra habidi RM dadi haigale tamuranu atopata thakro haibisini ne doctor adugi duna yamna maru oiba mana atopada aigi inaw nupa principal sida la aga haijabada madi white man ni aduna aikoi gumba midi natamnina certificate si pithokpneba asumai tongna aikhoina wana hona jaba production pothok singse atopada satkhraga ngasi aikhoina maming du lauba ngamdaba madu khajikdang aina guardian singda utchage haina tawjabani oja singsi loina pangoti honaba sida leiriba missing sar khoi mayam singse loina leita dana honaba aikhoigi ibai hojik leiriba sida mayai tangbal da phambiriba ibai sina haiba sarudagi sana walhanba na ibai sina toin haiba adu maina aikhoidi sarudai tambi bani 90% phangba chhatra du ta loba nate 60% phangba chhatra du loba nate mai khangnanaba paba khangnanaba meaning hanba khangnanaba masina singba singche kana hona jaba adugumba school amani mayam nadi masida lairi singsi ma kana na kari haiba asina singba singche angang singsi phajana test tobiraga guardian singna afaba phattaba loophole masidi sumdawi ai angang sing asidi homework pirakte asina sitawi ojaga satraga mari leinadraga karamna angang du phan gadage ngasai doctor singna hairam bang tutani adunadi aikhoina oja singsiga satraga cooperation pigani ojana phana yamna sida sumthoga su pung mari manga khak satraga ojaga loina bani pung kun mari manungda pung ohum mari loina raga oja data school atopda so guardian singna machibandi haina maral pichhan bahai simadi khantha bibam thoi hai bisi thamjaraga mayamdagi ai swaida tension jagi thank you sir yam nungai ba aduga yamna pungning jun yam nungsiba mikup amakhakni ikoi sir latif sengasi thengnajaba yam nungai jai adu school sigi oina ikoi nu ainu uzabada aina matam khara laujari sigi maramje aduga ngasai yamna nungai ba mikup amu oibasigi maramsina ngasai gi school gi uniform je ani shubada ai khungang da leba school aduga khungang gi miyam se hena nungsibagi adumba aingonda tongan ba attachment am aingonda leijai adugi nuksibagi o pot amakak aduga school sida aina asa tawruba natragana aina tonga mafam jete thingnarakoi school mayam khenaba pasak mawong mayam mafam jete leirambagi nungaiba mayam ama aduga school je aina sum yengbada yam quality lei atei school mayam se loina quality leite habna te aduga school sida ahenba angang singda yamna makoida qualities mayam ama yauba masa yam bold oiba yam brave oiba hekta question hangmangambagi aduga masada articulation waje haidopang ngambagi adugumbagi masada courage yam leibase masima yam appreciate wi yam nungai school sigi award pa mahairagana walam da basu yai to butu aina pamjaba se kaino hakanda sida leiri talent se sigi talent je groom toraga state level the national level the global level the moigi talent sing se exposed to bugi adugi opportunity se lo bahai tare state level quiz competition state level mathematics competition state level ki essay writing competition si am sid angang sing puthuadi soidana prize yam lungba hanasu yam yorungani soidana logani na soina satowe now let me tell you something school sigi aina si hairam dragadi ngasai se aina yam toida liba wari ne limandana masi wari se lira roige na wari lira ga tawba ai taw roige na noiga question hangdara ko ina noiga wari sarage hedana aina matam to loge bani ado aina lihaudragadi yam nungai roidaba kai gi noikada ngasai sargi hojik sana however the limited time sana hojik logriba matam khara da sana haibising da aina ningsing jara kanda masi wari se leader ni kamai tawni na khalapani aduna lige na wari se kaino ne America da nupa ma khlai mas pastor ni yam tension ge ko magi maming si Russell Cornwell ko we mana he wanted to establish a college mana college establish to pa me mana college establish to pa ma si da pastor ni madi he don't have money speciality aduna speciality da na leiba nupa ma kana he has found it
one of the prestigious university in United States America da yam maming lei university of mali khadeba college linkhat ke na mang nupa amana university ma likhat ki ba that too maming yam lei university ni university ki maming kari kawi ha kanda Temple University kawi hai ba nupa sik maming kari kawi Russell Cornwell ko ai di oza oi bani na angang sing the whatever line sai sala ti na tori ba du mai na ai na hai gri ba khuding mo si loi nik sing haning ba du noi da adu ge apa ma du phau bani ko so Russell Cornwell hai ba nupa si paisa am te lei je da pastor amana matau karamna university ma America da likhat ki ba ge ha ba sine and again he was at that point of time hojik ti paisa yam pai ba se billionaire ko re matam tu de millionaire ko wi ko ma hojik ti crorepati hai ne re matam ma de lakpati hai ne ram ba du mai na ma se matam tu ki millionaire so how did Russell Cornwell became a millionaire in United States of America USA da kamai na ma si millionaire ko re ki ge hai ba du ni adu ko ma university se kamai na likhat ki ge hai ba ki wari ni ko wari se wari ama khakta da gi ne ba mana mana Egypt sa le Egypt mana lam koi ba chat pani Egypt lam koi ba chat pa matam da mana camel ma tongi Egypt chat ko camel ma noi pyramid chure da na ko desert ni camel ma mana tonga da camel se ki guide hai tare camel gi mapu se sin ma ngon da wari ma le wari du gi maming ni ko the echoes of diamond hai ba wari mana camel gi guide china ma ngon da li rakhi ba wari sa si gi wari si mana America gi mafam sit batumna America se pune state yang khai lei sip sit batumna mana chatlaga wari si li ba ko ma si gi wari si gi ma sa kaya mu yam popular oi rakhere hai kan da mana prithvi gi mafam sit batumna wari si li ba mana hai ba wari si kaya likhi gi kan da not less than 1600 times si gi matak te mana space piri ni ko mana piri space si kari ha kan da ma ngasai gi wari si ne wari si kaino echoes of diamond adi kaino diamond gi law sang mama hai ba ne ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯗꯥꯏꯃꯟꯒꯤ ꯂꯧ ꯁꯪꯒꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯏꯖꯤꯞꯇ ꯂꯝ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯂꯤꯗꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯃꯤꯂꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯗ nupa ma khak lai mai maming Ali Hafiz kawe Ali Hafiz hai he was a farmer man lomini ai sa lephan bagi maram dai ko angatang se please bear it aduga lomini he was a farmer and he has a big farm ko ma achuba farm ma lai hai ba farm si mana masing mayam ma thai mana masing thai sa shan mayam ma na yen nganu mayam ma loi yam chauba farm ni ko adu yam chauba farm ni farm si mayai da ising ga chele ko ithai gum ba lokhong ga chele aduga lakhong gi makha da nung lang mayam ma lei adu ma si chaw farm ma ma pot chai mahi maro mayam ma thoi sa san mayam ma thame adu na ma sa mui gi leikai da yam na nungai ye fa banu pa mo ina mayam da khanai adu ma sa si na so ma si yam ina kaya khun banu pa ma ni hai da ma na khali kari gi no hai ka da he was a very happy person because he was contented ko ma pen tho e whatever he has man lei jeri ba khara do adu da pen tho banu pa ma ni adu na mayam nungai na lei banu pa ni ale office no ma kamai to ke da buddhist mo ma koi bla e lamboi ba ko lamboi ba se hek lai da na lamboi ba ma lai ma ge da thungi ma yi nuai fa ba nu pa ma ni hai da ma ge da thungi thung kan da numidang je mai ti ga sung wari sana ba kan da mago da hang ba ni wari yam sangi ko wari se kam sangi da it is written as a book ko book to gi maming ni an echoes of diamond hai je hai ba lai ti so prithvi the best selling book ni ko aduna ayam teselake mago da hangi Ali Hafiz, have you ever heard of diamond? Diamond ko put aman tara bra. Diamond ko put aman ginang value si khang bra. Ano mga question sum hangi. Diamond na si kamay siya mino ng khang bra. Ano sum question hangi. Ay tiyan lake. Adumana diamond se khang di hay man. Adumana hay. Diamond se nang diamond se if you have a diamond as big as your thumb. Nang kubi muk chaw pa diamond naman nang gilay na ba. Then you can have whatever you want. Nang naapa mo kudim mag pangganisin. Nang na diamond jen nang kubi muk chaw ba diamond naman nang git na kutul lay taragadi you can have whatever you want. You can have whatever you wish for. Nang naapa mo put kudim mag low yare lay yare sin mga dahis. Then if you have a diamond as big as your fist, nang kudu muk chaw ba diamond naman nang lay ba. Adu ay taragadi sin lay pak sin nang gi oira ni sin. You can own up the country. Lay pak sin nang gi oira ni sin mga dahis. Matangda mo hayre if you have a diamond mine na di kayo ikoy sa lay ngoy kot pam kung nga malay rin kalo na adugumba diamond gi mine na ba sige irong chirai si mine na mo ibiyay ko sigumba diamond si mayama pang mine naman lay taragadi
then nangi na chan su se suron ningthau gi singhasan da phangani si ngasa ale apisi magi puthui ba mahi marong mayam sida ma pen thu ga yam nungai na leijar ma nupa se hausik ti ma se leiba ngamak tre ahing ji ma tum ya tre kari gi no ha ka da he has no diamond ma diamond leite adui mamang da di ma pen thu ambane ba hausik ti ma na kari ugre ai diamond je ma che na ma gi khutal leite phau ba de ai pen thu pung ngamaro ya na khan gre ahing sida ma se khwai gi nungai ba nupa mo era ba de gi khwai gi lai ra ba nupa mo oi gre no ahing ji ma tum ba ya tre tumba yada basi da ayuk ke fajr matam sida ma se pa on hogalle hawala ka nga sai buddhist mong sida haire ai diamond thiba sat patare magi nga sai lan ijena ban lan thum punamak to kari ma da value leitre so all of his property has no value at that point of time ko when he started knowing the value of diamond ki value se mana khang pa mi kupta magi pot me am ki value ma ta leitre ko my dear students now mana he has made up his mind mana decision ma lore kari ai diamond thi chatane ai somda chatta do re hari ni ko ai tung dagi oja sing sina ai na di noi ye khar naksan na wari se lining bagi ne ko so ai hola ga man hai ai diamond thi chatane diamond yaw da man leibing ngomoi do re ko adu ga magi ngasai gi mong sida hai re diamond ji kadai da phang ga da ge diamond ji kadai da phang ga da ge hai kan ta mong sina hai re diamond ji di adu gumba sand mountain ani leki marakcha stream ma laigani natragana ocean nama sea ma laigani adugi mountain the white mountain oigani ka hai ma mafam ma hai adu chala thiyo si wari si yam sang ma nuai nuai biaw re do yam techalake na ma na kamai to ge hai kanda ma gi leijana ma gi farm pull up se ma na lu yon thoi ne nu pa ma so he has sold all of his farm ko my palms noi mayum min gol yaw ni yo thoe adu ke paisa me am se mana pull up pai re adu ma gi nupi angang ma sa ma su sing ja ma gi mari mata da ma gi nupi ma pam da ma tharam me adu tharam ma ka da mana diamond thi ba chatle so he had searched the whole of Africa puna maxima search story and he didn't find diamond ma phangtre then he went to India da ma diamond muk thi re diamond phangtre and then he went to the whole of Asia puna ma muk diamond thi re diamond ji phangtre so he moved around and searched for diamond everywhere around the world man hek ngam ba ma khai cha diamond ji thi ba ka da diamond ji phangtre at that point of time magi purapa mana purai ba magi property maya magi paisa nungsa mayam de loi loi shale adu loi shale ko mikup sida kamai to re hai kanda ma se yam ware have adagi mas people mayam sokle no madi mana samudra gi torbana samudra gi mapana amada ko samudra gi beach amada ma se phamaga lei adu matam sida di magi mafi maron se loi segai re ma masa se haini gai leiten sole adu ko mana chi amada kolom pair ga mana iram ne ba mikup tu da there is no such thing called diamond na diamond ko bo pot ama phaw ba leiti adu ma se ithat ama lai ithat tu ma se taw ra ga ali episode chakre somdana kamai tawri magi form sida ngasai gi buddhist monk to sahi khara le ga lai sahi khara le ga lakpa matam sida buddhist monk sida magi mangon du da mana kari gum posaka mu ura kan da mana haire has Ali Hafiz arrived Ali Hafiz to halakra bra ngasai gi monk sida mana haini gi kai no ma kari uru re ngasai gi farm du da ma kari gum poda mu uru re kari uru bai no mana Ali Hafiz halakra ba hai ja diamond urure ba magi yungi mangon sigi magi upu gumba rek amada arangba nungma urure ba man ada Ali Hafiz halakar ba na man question je hange hangka da no Ali Hafiz te halakhidre amuk hana ma sida lakhidre hai adu sidi po sidi kari no hangka da ngasai ge farm du ge anu ba mapudo aduna kari ina hai ge da sidi nungma makak asida taramena ina khula ga thambani fazaina hai no it looks like diamond hai da mana taste ore ga da diamond ore mi hojke poche adu ga na mana kari hai re sigi nung sidi kai shunati sidi ena phajaba nung mayam ma le hoye na hai re kadai da nasai ki ma gi farm sigi mayai da turen oi thai oi chen ba stream mong khak le ba adu ki stream da mana sagun ma gi cattle mayam do ising pithak pane to kan da diamond do le ram mane adu tok mabani ne yengu matum de adu gumba adu de na tangba adu de na mamal yamba diamond mayam ma phange ba ki stream do so now magi like to the evadadi
aina sige asoi baza because it is recorded in camera aduna aina sige asoi baza haying da bagini ko like to the ibadadi kaina haige hekanda hairi bomba cam the largest diamond mine in the history of mankind miyoi bu khunai gi puari da hairi bomba phamsa aliafis ki maphamsa sina khwai gi chawba diamond gi mine diamond phangpham mu oi khiem ko moina golkanda na pi ko maming se but it is wrong golkanda di actually it is based in Andhra Pradesh ko India se diamond gi source oirami je matam sang oirami now aina lakningi de kaino hakanda what is the moral of the story moral of the story is kaino aliafis na magi diamond gi mine do hunduwa kanda ma diamond thi bisat panatra phangibra phangi de ko aduna now what I'm trying to tell you is that be serious now all the students be serious noi gi imphal da gi kilometer khara haidaraga lei sugumba khungang amada sugumba school ama noina phangba at your walking distance na khungna chalaga laik tamba yabagi high school sida sugumba oza salati kumba ma noina phangjaba sa this is your acres of diamond it is enough salati kumba oza ama leiba sa there may be many more than that ko salati kumba oza mama hen busu leiramba yai but salati kumba ama leiba sa it is enough for you noina APJ Abdul Kalam gumba mi ma oibagi damakta de afawa scientist ama afawa professor ama afawa doctor ama any afawa successful oiba mi ma oina noigi life ki goal ama oina set tawna ba madu phangna bagi damakta de it's more than enough ko salati kumba mi ma gak leiba sa si noigi damakta de hendok abane and again sugumba school ama noigi doorstep te leiba sugumba school sina sugumba quality education ama nakoi da piri ba sa Sigisa, if you didn't realize it, ko noina hojik fawbada masi noigi acres of diamond nena noi realize to hudraba sida leiriba oza sing na khoi gi diamond gi ngasai gi miners sing nena noi khalaudraba sida gi noina diamond thi hudraba then my dear students you are lost ko aduna sigi advantage aduga sigi khudong sabasi lo I am totally impressed ai ngasi yam kuina ka pham da horise I say such a very saga Sadana because but I was very impressed. No, you see the period of performance, my Yam Paze. Aduka, lastly, let me tell you something. I jo Pungang the Guinea. I worry because I'm not to that level. Sasamukuma Sadana Bigumana Theatre, I worry the leaning day. Ado, I am kind of no I know minute, but I quit my park by that. Sida paisano say am takale teko challenge te ko luin thinga doini ai koina khalame ai koi competition yaro pum tam de imphal masana dress na na ka sela ko to mo ya mahiram gadra na ka shu hiram te ko wari malai siva khera gi you can win na magi like to da mami chapala ni ado do wari ma cha ma yawi ko ai lige balloon yon manu pa na balloon chum yole balloon ai koi ki gas balloon na umatha ka pai khat pa balloon do man sum yole balloon si angang mayam sina hek silak rakanda mana balloon ama thagat le adu kana balloon to pai khat lakanda mayam se sensal aga dum lai aba ko sensal alam lai adu whenever his business is low have the my pot silak rakanda mana balloon je dum thagat laga yole ada angang amana ngasai sida yam nung siba what is perfect ra hangi bangang do adu bangang amana sensal aga mangonda ngasai ki balloon yole ba balloon seller je da hangi mana machu ki balloon mayam ama thamba sida balloon je black balloon di yaw de ba ikoi chu ude da balloon amu se thoina ada mangonda hangi ba Sigi balloon sa pai gadra amubu machu oira su haidana balloon yoli banu pada da hangen ada mana kari ni khoni pai gadra pai roidra balloon do amubu oira so pai gani because it is not a color natra machu duna na deba paheli se kai no what is inside manung da yauri ba gas duna neba hydrogen gas it doesn't matter whether you belong to irong chirai khungang da pokera arapum hum da pokera lair ba hum da pokera RM Siki school se tam kera it doesn't matter. I'm the bari na yude. Ko nasai ki gas helium gas to aduna ne balloon je pai dois. Adu mai to dana nui na sa na hona zariba nui na sa da yaur ba qualities nui na sa da leiba discipline nui ki hard work. Ko lairik pa ba hona ba kan ba adu ki mayam duna ne ba nui pai dois. Imphal masa loi mai pa ka dong nati. Ina kun mi khudi mo loi mai pa ka dong nati. Aduna finally I know is a Shiki schools in a period advantage. Shiki schools in a
your future will be similar to the future of Ali Hafiz. Thank you very much. Hello. Aikoi yana fazaba marik sumla wafam sing thambira bagi damakta sarbu thagasari. Aikoi ngasigi board of thanks bibina bagi damakta school asigi sar BP mingwen hangasar bada sar Ilyas kulapum na pibi gani. Sige sahi tara ki matungda tara mathar ruksuba kagi foundation kam prize distribution day aidna function nama pangthok jariba sida lakpiriba saruk yabiriba daida fambiriba koigi ikai khumnazariba secretary president chief guest guest of honor invitees chhatra chhatri singh koi parents singh amade koigi preside tawiramiba Dr. Singh punamak asi bu ikoina thagasari ai samangna thagasari amadi management gi maigai dagi su thagasari haina ayar gama matang sida lo singzari